Ah, lasai. Utziko dizu. Igual zidazu hemen. Ez que zelako Oui, karta. yeah. It's my student. So, I don't know if you speak English, but Estoy hablando, bueno, okay. Bai. Arratsaldeon guztioi eta mila esker etortzeagatik gaur Eskerra Berri Fundazioak antolatutako konferentziara Euskal Estatua nola eraiki titulupean. Dakizuen bezala, autodeterminazioa, burujabetza, erabakitzeko eskubidea, gaur egun pilpilean dauden kontzeptuak dira, bai Europan, bai mendebaldean deitzen den munduko zonalde hontan. Hurrengo urtean, 2014ean, Eskozian egongo da erreferendum bat independentziari buruz. Dirudienez beste bat egongo da Katalunian, la bestela hauteskunde plebizitarioak, eta epe ertainera gauza beran gerta daiteke bai Quebecen, Groenlandian, Flandrean eta nola ez Euskal Herrian. Euskal Herrian esan daiteke stand-by egoera baten gaudela, arrazoi ezberdinengatik, hor dago bakegintza eta normalizazio prozesua, badago ere abertzaleen arteko akordio eza, zoritzarrez, eta bestaldetik lurraldetasunaren auzia hor badago ere. Baina gehiengo sozial bat egonda, argi dagoena burujabetzaren alde, gai honetaz funtsezkoa da, garrantzitsua da hitz egitea, eta horretarako gonbidatu ditugu Mario Zubiaga, zientzia politikoetako irakaslea, Zelai Nikolas, Eusko Jaurlaritzako legelaria, eta Jean-Pierre Macias, zuzenbide konstituzionaleko irakaslea. Besterik gabe, Mario, baduzu hitza. Arratsaldeon guztioi, bi gomendio eman dizkiate, lehenengoa itzultzaileen aldetik dator eta poliki hitz egiteko erregua egin diate, hasteko eta behin. Eta bigarrena, akademikoegia edo pisuegia gerta ez dadila gaurko azalpena. Eta tentazio handia badaukat alde horretatik, gutxi asko aurten uztailean, Donostian egindako udako ikastaroan azaldutako edukiak laburtzen saiatuko naiz. Zenbat denbora daukagu? 20 minutu hauetan. Horretarako irudi batzuen laguntza izango du pixka bat batez ere alde akademiko hori arintze aldera. Euskal Estatugintzaz edo Estatugintzaz ari garenean lehenengo planteamendua zein da. Ez dela Euskal Estatua bai ala ez, ez dela independentzia bai ala ez, baizik eta Euskal Estatua egunero ari garela eraikitzen eta egunero ari garela deseraikitzen. Horrek ardura berezia jarriko du gugan eta batez ere gure erakunde eta gure agintariengan. Nik nabarmenduko nuke hasteko da behin gugan jartzen duen ardura. Egunero lehenengo unetik, esnatzen garen lehenengo unetik, buruan eduki beharko genukelako eraikuntza, deseraikuntza joku horretan ari garela. Ze irrati entzuten dugun, lehenengo momentuan, zein dan hortaz hobesten dugun eremu komunikatiboa, zein dan gure gosaria, zer gozaltzen dugun, zein dan gure esnea, ez dakit Euskal Herrikoa titulo bezala hartuta edo Euskal Herrikoa bertakoa bertan ekoizten dalako dala. Azkenean, erabaki horiek guztiak, kasu honetan elikatze soberanetasunarekin zerikusia daukaten gaiak izango lirateke, horiek guztiak lotuta daude estatugintzarekin, eraikuntzarekin eta deseraikuntzarekin. Zer esanik ez, gugan dagoen ardura horretaz aparte, ardura jartzen baino dugu gure agintariengan, gure erakundeengan. Ze erabaki hartzen diren, noren izenean hartzen diren erabakiak, ze atxiloketa babesten dan, nola babesten diren atxiloketak, ze botikak ordaindu behar diren, noraino ordaindu behar diren botikak,
ze soldatak ordainduko diren, noraino ordainduko diren edo onartuko diren murrizketak. Horiek guztiak zuzenean lotuta daude estatugintzarekin, estatu eraikuntzarekin edo deseeraikuntzarekin. Hortaz, goizean goizetik gure esku baldin badago erabaki horiek hartzea, egunaren amaieran ere analisi txiki bat ere egiteko aukera izango genuke. Gure erakundeek, gure agintariek, eta baita guk ere, estatu eraikuntza horretan lagundu dugu gaur, ala ez, ala deseraikuntzan lagundu dugu. Askotan, pentsamolde hori falta zaigu eta nahiko nuke hori luzatu pixka bat hitzaldiaren sarrera bezala. Labur azalduko ditut aspektu teorikoenak, norbaitek interesa baldin badu hauetan sakontzeko materiala badago eta, bueno, inongo arazorik gabe helaraziko dizuegu material hori. Hemendik, edo, bueno, hor, unibertsitatea momentu honetan gai honi buruz ari garen non aldetik. Hor, esan bezala, sezesioa, Euskal Estatua, estatugintza, unea da, une jakin batzuetan aurrera pausoak ematen dira, une jakin batzuetan kristalizazio batzuk gertatzen dira, kristalizatu egiten dira hor dauden indarrak, baina era berean prozesuak dira. Eta prozesu horietan bilduta daude gutxienik 3 ideia horiek, 3 prozesu historiko luze horiek. Bat, estatugintza, azken finean estatus juridikoaren eskaera, lorpena eta materializatzea ikuspegi instituzional batetik. Bestetik nazio eraikuntza, hor aipatzen den historia jakin baten osaketa eta ondare kulturalaren errekuperazioa eta garapena, eta batez ere, gero eta gehiago nabarmentzen den beste prozesu bat. Herrigintza edo demosgintza edo demos building inglesezko adiera hartzen baldin badugu. Azken finean, herritartasunaren osaketa eta herritartasunaren osaketa zeren bitartez? Errebindikazio eta politika publiko barneratzaileen bitartez. Estatugintza eta herrigintza edo demosgintza erabat lotuta daude. Ez da posible erakundetzean sakontzea, ez baldin badago horrekin batera ere herrigintza lan bat politika barneratzaileak ez baldin badira bideratzen. Horiek prozesu historikoak dira eta luzeak, oso luzeak. Esango genuke estatugintzan, naziogintzan eta herrigintzan Euskal Herria hortan ari dela eta hortan eman ditula mendeak. Baina baita ere, gaur egun estatu gisa ezagutzen ditugun horiek ere. Espainiak egunero egin behar du estatu eraikuntza, herrigintza edo herri eraikuntza eta naziogintza, eta egunero egin dezake aurrera edo atzera prozesu horretan. Espainiak ze abantaila du hortan beste batzuekin, beste eragile edo beste sujetu batzuekin alderatuta, kristalizazio mota bat lortu duela. Nazioarte mailan, soberaniaren egoitza formala bezala definitzen den kristalizazio gune eta une bat lortu zuela bere garaian, estatua izatea. Bi dimensio horiek batzea oso importantea da. Ze Euskal Estatu bat izan da ere, Euskal Estatu horrek eluke amaituko horrekin bere estatugintza, bere naziogintza eta bere herrigintza. Eta horren buruko eztabaida etengabea izango litzateke. Oraingo estatuetan gertatzen den moduan. Beste ideia bat nahiko nuke horri erantzi. Estatugintza, nenioke horri erantzi. Estatugintza, state building, Charles Tilly eta bestelako autorek planteatzen duten prozesu horretan. Bi logika daude beti ere estatugintza prozesu horretan. Konsensu logika, batez ere instituzionalizazioarekin lotuta dagoena, eta polarizazio logika, batez ere ekintza kolektiboarekin lotuta dagoena. Batek estatu quo-erantza eramaten gaitu, eta besteak berriz aldaketa erantza eramaten gaitu. Biak beharrezkoak dira, eta biak daude etengabean estatu eraikuntza prozesu horretan bizirik, tensioan. Inoiz ez da konpontzen bi dimensio horien arteko tensioa. Euskal Herrian azken 25-30 urtetan bizirik aritu dira bi logikak. Bizirik eta leian, tensioan ibili dira bi logikak. Eta horiek kristalizazio gune eta une batzuk izan dituzte. Azpimarragarriena, 79ko estatutua eta 82ko mejoramendua hegoaldeari dagokionean. Iparraldean ez da kristalizazio gune hori oraindik ere lortu. Bi logika horiek etengabean, esan bezala, aktibatuta daude. Katalunian argi dago, konsensu logika horren arabera ibilbide bat egin dutela, egin zutela azkeneko estatuta onartu arte, eta konsensu logika hori apurtu eta polarizazio logika izan dela nagusi azkeneko 2 urtetan, 2-3 urtetan.
Polarizazio logika horrek noski, azkenean zer dakar? Eremu politikoa muturrera eramatea. Eremu politiko hortan erdian dauden indarrak zatitzea, behartzea erdian dauden indarrak alde batera edo bestera jotzea. Horregatik, Kataluniako prozesuan arazo larrienak ez daude ez KUPen, ez RCen, ez PPen, ez Ciudadansen artean. Arazo larrienak daude ez zuzen ere, erdian dauden alderdi horiengan. Bai CiUren kasuan eta bai PSCren kasuan. Polarizazio prozesua dalako nagusi, eta hain zuzen ere polarizazio prozesu hori ekintza kolektiboaren bitartez, mobilizazio kolektiboaren bitartez burutu delako. Hor azpian ikusten den kontakizun partekatua zergatik sartu dut. Hain zuzen ere, kristalizazio une eta gune bezala jartzen baina dugu estatutua eta estatutuak edo amejanomanduak ekarri duten instituzionalizazioa, kristalizazio une eta gune hori lortu dela edo gune horiek lortu direla, bi logika horiek abian egon direlako, tensioan eta jakin gabere elkarlanean egon direlako emaitza hori lortzeko. Horregatik askotan aipatzen da errelato partekatua beharrezkoa dela edo kontakizun partekatua beharrezkoa dela. Hortan ere oso importante izango litzateke kontakizun partekatu hori ere egotea instituzionalizazio prozesu hori dagokionean. Hortaz, konsensu logikan ibili diren alderdiek zein polarizazio logikan ibili diren alderdiek jakin dezatela, jakin gabe ere elkarrekin aritu direla estatugintza prozesu horretan. Eta batak behar izan dura bestea eta besteak lehenengoa. Eta posible dela hortaz, kontakizun partekatu bat egitea ere historia hori buruz. Jakin da, noski, berez dala liskartsua, bi logika horien arteko jokoa berez dala, eta izan behar duela gainera liskartsua. Zein da gaur egun Euskal Herrian dagoen egoera logika horiei dagokienean? Katalunian balin badago polarizazio logika, edo balin bada nagusi polarizazio logika, Euskal Herrian zein izango litzateke orain nagusi den logika? Argi eta garbi konsensu logika. Konsensu logika eta gainera arlo desberdinetan, arlo guztietan esango nukenik. Alde batetik, gatazkaren eremuan, argi dago konsensuaren logika hobetsi dutela alderdi nagusiek. Alde bakarreko urratsak, legedia betearaztea edo legedia betetzea eskatzea, horiek guztiak konsensuaren logikan mugitzen diren pausoak, urratsak, diskursoak dira. Helburu jakin batzuekin noski. Normalizazioan aurrera egiteko, pentsatzen dalako, konsensu logika hori beharrezkoa dela. Beharrezkoa dela, oso modu laburrean esan da, alderdi sozialista gutxienik eta baita ere, momentu jakin batean alderdi popularra ere barneratzea normalizazio logika horretan. Beste arloan, arlo zabalean, erakundetzearen eremu horretan ere konsensu logika da nagusi. Eta hemen lurraldeak bereiztu behar dira, ze bakoitzak du bere konsensu logika propioa. Eaen, konsensu logika hori zertan islatzen da? Hasteko eta behin alderdi guztien nagusien lehenengo helburua, lehenengo ardura eta lehenengo kezka politika publiko adostuak bideratzea da. Eta momentu honetan politikaren mamia definitu daiteke ia sentimendu psikologiko emozional baten arabera, eta hori da, hain zuzen ere, jeloskortasuna. Honekin bestearekin, politika fiskal honek ez du balio honekin balin bada, honek balio du honekin balin bada, baina mugak, politika fiskal horren mugak oso antzekoak dira. Hortaz, politika publiko horrek azkenean bilatzen duena konsensua da, konsensua ahalik eta zabalena. Ez da bilatzen politika fiskal bat demagun muturrekoa edo polarizatzailea, baizik eta beste alderdi batek onartu dezakeen, teorian onartu dezakeen politika fiskala. Eta berdin PNV-ren kasuan, berdin alderdi sozialistaren kasuan, edo berdin ezker abertzalearen kasuan. Estatus berria kontzeptu bezala, erabakitzeko eskubidearen sozializazio zabala kontzeptu bezala, horiek guztiak konsensu logikan daude. Eta alderdi guztiak, nagusiak logika hortan mugitzen ari dira momentu. Nafarroan berdin, Nafarroan konsensu logika batez ere bideratuta dago gobernu aldaketari begira. Gobernu aldaketaren esperantza hor dago, eta gobernu aldaketa horrek derrigor eskatuko du noski konsensu logika hori sendotzea. Iparraldean, zer esanik ez. Iparraldean hori ere momentu honetan eta naiz eta lurralde elkargoaren ibilbidea hor nonbait moztuta dagoen, argi dago, planteamendu logika politiko bezala planteamendua konsensuarena da. Zein da honek daukan arazoa, arlo guztietan daukan arazoa? Arazoa da konsensu logika horiek neurri haundi batean blokeatuta daudela.
blokeatuta daudela, eta ibilbidea oraindik ere kasu batzuetan ez dago esaterik nondik nora joango den, nondik nora emango diren hurrengo pausoak, nondik nora desblokeatu edo bideratuko diren gaiak, baina normalizazioaren gaian argi dago hor blokeo nabarmena dagoela, eta konsensu logika horrek ikuspegi diskursibo batetik mugak dituela. Herrirak daukan diskursoa baino konsensualagoa ez dago asmatzerik gai horren inguruan, eta ikusi dugu ze ondorio izan duen diskurso konsensuozale horrek, eta noski bestelako aldaketa, beharrezkoak diren aldaketak ere ez dira hola epe laburrean ikusten. Beste arloetan ere, eta beste arloa da, noski, erakundetze arloari dagokiona, eta lurralde desberdinetan dagoen logika aztertuta esango genuke, blokeoa ere neurri batean edo badago jada, iparraldearen kasua, edo blokeo arrisku hori hortxe daukagu. Eta hori epe laburrean edo ertainan jakingo dugu ze punturaino blokeo hori horrela mantentzen den ala ez. Bai, EAren kasuan itxitura sistemikoa oraingoz bere hortan mantentzen dalako eta logika partidistak nagusitzen ari direlako, bai Nafarroan kasuan estatu politika berriz ere gailentzeko arriskua dagoelako PSen eta UPNen artean, eta iparraldean ikusi dugu zein izan den elkargoak izan duen, oraingoz izan duen ibilbidea. Konsensu logika horren topeak ikusita, zein izan daiteke bilakaera, oraindik ez dago esaterik, ze konsensu logika hori hor dago eta batzuk ez dira oraindik argitu, batzuk agian oraindik ere ibilbidea badute eta segurunik konsensu logika horrek izango du ibilbidea, luzatuko da denboran zehar. Estatugintzaren logikak jakinda beti polarizazio eta konsensuaren artean jokatzen duela estatugintzak edo estatu eraikuntzak, zer eskatu dezake epe ertain edo epe luzean? Segurunik berraktibatzea polarizazio logika bat. Konsensu logika eta polarizazioa modu asimetrikoan kudeatzea. Horrez ere esan nahi du? Arlo batzuetan polarizazio logikak areagotu daitezkela, beste batzuetan konsensu logikak mantentzen diren bitartean. Hala ere, horiek biak batera kudeatzea, ezin daiteke esan ere kontu xamurra danik ikuspegi politiko estrategiko batetik. Asimetria horrek zer esan nahi du? Alde batetik, lurralde mailan argi dago 3 lurralde gune daudela, gero noski badaude ikuspegi simboliko eta independentzia materialaren ikuspegitik bestelako erakunde batzuk bete dezaketen papera, udalbiltza eta bar, eta horrek izango du jarraipena, independentzia materialaren ikuspegitik, hori zelaik kontatuko digu pixka bat independentzia material hori nola garatzen den. Ikuspegi, logikaren ikuspegitik 3 lurralde horiek bereiztu behar dira argi eta garbi. Horrez ere esan nahi du, agian posible dela polarizazio logika horiek areagotzea EAen eta konsensu logikak mantentzea Nafarroan eta iparraldean. En zuzen ere, konsensu logika horiek ez dutelako oraindik ere topea erakutsi bai Nafarroan eta bai iparraldean, eta aldiz EAen aukera badago polarizazio logika horiek areagotzeko. Polarizazio logika horiek zenolako planteamendu eskatzen duten, hori beste kontu bat izango litzateke. Baina logika bezala polarizazioarena lurralde mailan nik uste modu asimetrikoan aztertu beharko litzateke. Hor ikusten da pixka bat asimetria hori kudeatzeko modu posible bat. Alde batetik, alde bakartasunaren kontzeptu hori bere horretan hartuta eta bere sakontasun guztian hartuta, horrek esan nahi du, normalizazioa da gatazkaren kudeaketaren amaiera horren normalizazioan, alde bakartasun horren bidetik, zuk jarraitu dezakezula konsensuaren eta logika konsensualaren bidea arazo handirik gabe. Bestetan, estatu gisa aritzea izan daitekela, eta batez ere EAren kasuan, estatu gisa aritzea, zure erakundeak erabiltzea estatu gisa aritzeko izan daitekela polarizatzeko tresna aproposa. Azkenean, diskurso hori entzuten ari da han eta hemen, bai EAJ-ko erreferentzia nagusi batzuetan, gutxinik, Joseba Egibarren hitzetan dela gutxi, eta baita ere Euskal Bideak planteatzen duen diskursoan. Estatu gisa aritzea, eta lehen esan dugun bezala, estatugintza egunero egiten da neurrian, egunero pentsatu ze erabaki dan estatugintzan aurrera egiteko balio duena, eta ze erabakik ez duen balio estatugintzan aurrera egiteko. Hortaz,
eta Kataluniako eredua berez ere bere horretan hartuta, esango nuke, estatu gisa aritzeak beti ere behar duela alde batetik mugimenduak, ekintza kolektiboak erakundea izatea interlokutore, baina bestetik erakundea ere ibiltzea eta aritzea askotan gizarte mugimendu bezala. Horrek suposatzen duen guztiarekin. Bilakatzea erakundea bera ere gizarte mugimendu polarizazio tresna bezala. Hori Katalunian momentu honetan ikusten ari gara, gertatzen ari dela. Ze punturaino dagoen elkarlan bat gizartetik eta erakundetatik egiten den lanaren artean. Gero, ez dugu horregatik jarretuko, zeia jarri dizkiat hemen 5 minutu horiek, polarizazio prozesu horrek eskatuko lituzke zenbait mekanismo eta zenbait jarduera zehatz eta konkretu beste hainbat itzalitan aipatu ditudanak. Gero aukera baldin badago eztabaidan eta galderen bitartez azalduko ditu. Esker Mario, orain Zelairi pasatuko diogu hitza. Kaixo arratsaldeon guztioi, eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Egia esateko Euskal Estatugintza nik uste dut gai berria dela, Euskal Herrian, gezurra badirudi ere, baina urteak daramatzagu aldarrikapen, independentzian aldeko aldarrikapena egiten, kaleetan, manifestazioetan, hainbat tokitan, baina oraindik Euskal Estatuak eskatzen duen, ibilbide horri eskatzen duen plangintza, eskatzen duen, helburu horrek eskatzen duen lana antolatzea, sistematizatzearen inguruan, ikusten dut nahiko gai berria dela, ez? Eta bintzat, ikuspegi horretatik saiatuko naz gaia jorratzen. Abia puntua ikuspegi juridiko batetik, jarri nahi dut printzipio demokratikoan. Hain zuzen ere, Europan badago demokrazia eredu bat, demokrazia eredu horren printzipio nagusiak Giza Eskubideen Oinarrizko Kartan, 1950ko karta horretan aipatzen da, eta karta hori interpretatzen duen auzitegiak, Estrasburgoko auzitegiak, guk beste gai batzuengatik ezagutzen duguna, horrek badauka oso doktrina sendoa, printzipio demokratikoen inguruan, eta esaten du ideia politiko guztiak defendagarriak direla. Baldin eta bide baketsu eta demokratikoetatik defendatzen baldin badira. Eta zita zehatza aipatu nahi nuke, oso interesgarri iruditzen zaidalako, berak esaten du, demokrazian oinarritutako sistema batean, iritzi eta egitasmo politiko guztiak defendagarriak dira, beste egitasmoekin talka egin edo norbaiti kezka sortu edo mindu dezaketenak barne. Baina, helburu politikoak lortzeko bide guztiak ez dira zilegiak eta demokratikoak dio auzitegiak. Giza eskubideen Europako itunak ez du babesten helburu politikoak lortzeko indarkeria erabiltzea. Hori da jartzen duen muga. Eta horretan, doktrina horrek ere alderdi politikoi ardura berezia ematen die. Ardura berezia eta protagonismo berezia. Esaten du aldaketak, gizarte baten aldaketak alderdi demokratikoen esku daude. Ez dago oraindik gizarte eragileen paperaren inguruko horren inguruan gogoeta eta hori ere interesgarria litzateke, baina momentuz auzitegia horra ez da heldu ez. Orduan, printzipio horretatik abiatuta argazki bat, ez dago PowerPointa, ez? Bai, jartzerik, bai. Bai? Jartzea? Gurea. Bueno, berdin da. Argazki bat egin nahi nuke, ez? Une honetan Euskal Herria nola ikusten dugun, ez? Lehenengo ideia da, denbora gitzian aldaketak, gauza asko aldatzen ari direla Euskal Herrian, ez? Eta batetik Espainiako konstituzioa aldaezina zen ura 1911an aldatu egin zen, 125. artikulua hain zuzen ere, aurrekontuen egonkortasun printzipioa sartu zen Europa Batasunean aginduz, eta horren bitartez ari da gaur egun eraldaketa, esan bidezko eraldatze bat gertatzen. Reforma konstituzional tazita bat gertatzen ari da gaur egun. Baina horrez gain, entzuten ari gara ja alderdi politiko, alderdi sozialista, alderdi popularrako zenbaitzuk beba aipatzen, beharrezkoa dela ja, erreforma bati heltzea. Hau da, Espainiako konstituzioaren erreformaren atarian egon gaitezke. Eta horrek esaten duena da, edo adierazten duena da, burujabetzaren soberaniaren eztabaida zabaldu egiten dela. Frantzian ere,
Frantzian ari dira lurralde antolaketa berrantolatzen, eta ikusten dena da, iparraldean lortu diren autogobernu eredu baten inguruko konsensuari uko egin zaiola, ez hori Masias irakasleak asko sakonago aztertuko du gero, ez. Eta beraz ikusten dugu Espainia alde batetik konstituzioa eraberritzeko atarian dagoela, eta aipatu egiten dira gaina datak, jadanik, 2016-2020 garren legealdi horretan debate hori egongo da, eta horrek eramaten gaitu pentsatzera eta euskaldunak nola agertuko gara erreforma horren aurrean. Zer agertuko gara, Alderdi Jeltzalea agertuko da bere aldetik, Geroa bai bere aldetik, eta Amaiur edo Euskal Herria bai beste aldetik, edo herri bezala aurkeztuko gara. Galderak sortzen dira. Frantziaren ikuspegitik ere, Mariok esan duen bezala, Euskal Herritarrek, iparraldeko Euskal Herritarrek nola biziko dute beraiek lortutako konsensu zabal horri Frantziak ukazio argia ematea. Eta horren inguruan ere ikusten dugu nola erabakitzeko eskubidea betoa zan gai hori gaur egun agenda politikoaren lehenengo lerroan daukagula. Beraz ere hori aldaketa bada. Orduan, egoera honetan, zilegia baldin bada zentralismoaz hitz egitea, PPek defendatzen duena. Zilegia baldin bada federalismo aukerez eztabaidatzea, autonomismoaz hitz egitea, estatus berriez, zergatik ez Euskal Estatuaz. Eta guk badakigu baliabide ugari jartzen dituela estatuak, federalismoaz hitz egin ahal izateko, edo autonomismoaz hitz egiteko, edo federalismoaz hitz egiteko. Eta zergatik Euskal Estatuak ez dauzka baliabide, horren besteko baliabide geure behar ditugun gogoetak egiteko. Hori da beste gogoeta bat gainean uzten dudana, ez? Orduan, ikuspegi orokor horretatik ere, jaitsi nahi nuke apur bat Euskal Herriaren argazki konkretuago batera, ez? Eta ikusten dugu lurralde esparruak aztertuta, ikusten dugu nola Euskal Autonomia Erkidegoan burujabetzaren aldeko, Euskal Herriko burujabetzaren aldeko gehiengo zabala daukagula Gasteizko Legebiltzarrean, eta hori tresna bada. Ikusten dugu Nafarroan aldaketa garaian gaudela, aldaketa fase batean badatorrela, eta ikusten dugu iparraldean batera plataformak egindako lan ikaragarri horri esker, badagola konsensu zabal bat lurralde horren instituzionalizazio prozesu baten alde, ez. Hori da, esparruak ikusita, eta ikusten baldin badugu Euskal Herria bere osotasunean, 7 lurralde horiek zera hartuta, ikusten dugu bakebideko prozesu batean gaudela, eta 2011 urtean bere jarduera armatuari uko egin dio, nazioartean gainera gainbegira dugula eta horretarako aieteko adierazpena 2011 urtean bebai, ematen digu printzipio demokratikoa bideratzeko tresna interesgarri bat eta funtsezko bat. Ikusten dugu estatuetatik etortzen ari zaizkigun proposamenak, bai Frantziatik, bai Espainiatik, ez dutela bermatzen Euskal Herria bizi irauteko eredurik, ez digute horretarako eskaintzen, ez digute aukera ematen gure lurraldetasuna auzia konpontzeko, ez digute gure kulturaren inguruan behar dugun burujabetza betetzeko, eta horren aurrean gueltzen garen ondoriora da, burujabetzaren bidea da aukera bakarra. Orduan, horretan, sartzen gara bete-betean galderan, eta Euskal Estatugintza nola egiten da, beharrezkoa bada nola egiten da. Guk uste dugu daukagun tresna nagusia burujabetza dela, hain zuzen ere. Ze burujabetza gure esku dago. Euskaldunok hainbat tresna dauzkagu gure esku. Erabiltzen ari garela, baina ez estatugintzaren helburuarekin. Ari gara erabiltzen interes ekonomikoak kudeatzeko, ari gara erabiltzen gure semeak hezkuntza kalitatezko bat eduki dezaten, ari gara erabiltzen hainbat zedetarako, baina ez estatu bat. Ez dugu oraindik gogoeta hori barneratu. Orduan, gure ustez, Euskal Estatugintza nola galdera hori erantzuteko, gure ustez erantzuna litzateke Euskal burujabetzari helduta, Euskal Estatugintzaren bideari heldu behar diogu. Baina Euskal Estatugintza prozesuak, berez, oso prozesu konplexuak dira. Oso konplexuak. Beraz, improvisaziorako tarte gutxi uzten dute. Mariok izan du, egunero ari gara estatua eraikitzen eta deseraikitzen. Eta estatuek, bai Frantziak eta bai Espainiak, bere tresnak, bere burujabetzarako dituzten tresnak egunero erabiltzen dituzte,
estatua eraikitzeko. Eta hor daukau BERT legea. BERT legea zer egin du? Espainia sendotu, bere xedea hori da. Guk ere, galdera horri egin behar digu, zeintzuk tresna ditugu, gure herri bezala sendotzeko, estatugintzako bide horretan, ez? Horretarako, funtsezkoa da estatu emakume eta estatu gizonak izatea Euskal Herrian. Politikan jarduten dutenak, baina ez bakarri politikan. Gizartean jarduten dugun jendeak, jabetu behar dugu hori dala gure helburua. Lortuko dugu gaur, 10 urte barru, 2 urte barru edo etzi. Baina gure helburua hori baldin bada, egunero arduraz jokatu behar dugu. Gauden tokietatik. Eta eskatzen du tokiak eta gunak egotea, ekiditzak egun ikuspegi ezberdinak partekatzeko eta eztabaidatzeko patxadaz. Ez gu oso tematia gara gaietan, eta bapatean estatugintza bihurtu dezakegu adibidez lurraldetasun auziaren zentroan, eta beste hainbat elementu kontuan ez hartu. Orduan, behar ditugu tokiak, eztabaidatzeko, patxadaz, baliabidekin, eta horren inguruan, sortzen diren gogoetak eta partekatzeko, eta kudeatzailei, alderdi politikoi gauzak elaboratuagoak ematera. Nik batzutan, tokatzen zait, alderdi politikoen inguruan gauzak egitea, eta batzutan harritu egitenaz, ze gutxi pentsatua dauden gaiak, erabakiak hartu behar dituztenean, eta ez da bere haien errua. Askotan da, gu gizartean edo gaia aditua den pertsonatek, ez duelako aukera izan alderdi politiko horrekin bere ikuspegi hori partekatzeko eta sortzeko. Ez estatuek badauzkat horrelako tresnak. Eta hori izaten da unibertsitatea, eta horrela izaten da institutu akademikoak. Gogoeta horiek egiteko esparruak badituzte. Eta gainera, ahalegin guztiak saretuta egon behar dira. Zenbat aldiz egiten dugu Euskal Herrian gauza bera toki ezberdinetatik. Gogoeta hori ere utzi nahi nuke mahai gainean. Ze Euskal Estatugintza zeo zer baldin bada, prozesu bada. Hori da ikasi duguna guk azken urteetan. Estatugintza hasi ginean gogoeta egiten, eta plazer bat izan da, aukera izatea horretarako, konturatzen ginen nola Euskal Estatuaz geneukan argazki finko bat. Euskal Estatua hori da, eta gainez oso iluna, oso nazi, ez genekin nolako izango zen, kapitalismo neoliberala, sozialista, ez genekin oso ondo. Baina konturatu ginen argazki horra heltzeko aurretik prozesu bat dagoela. Eta prozesu hori ondo antolatzea eta urratsak ondo zehaztea da eramango gaituena prozesu horretara. Beraz, ondo definitu behar duguna hori da. Eta ondorioa zer da, ibilbide horri bat behar dugu. Alperrik ari gara, alperrik edo, igual ez alperrik, baina askoza zailagoa dauzkagu gauzak egitea, ez badauzkagu oinarrizko akordioak, eta ez badauzkagu ibilbide horria behintzat eztabaidatzen hasten ez bada. Beraz, guk esaten gure ondorio bat da, estatugintza prozesu gisa ulertu behar dugula, eta burujabetza izan behar duela zehar lerroa. Hau da, alderdi politiko batek defendatzen duenean hizkuntz politika legebiltzarrean, jakin behar du, noiz ari dan eraikitzen estatua eta noiz ez. Edo hezkuntzari buruzko politika bat defendatzen danean, eta diseinatzen danean, jakin behar dugu noiz ari garen estatua eraikitzen eta noiz ez. Eta hori gaina ebaluatu behar dugu eta herritarrok eskertuko genuke gardentasunez horren inguruko ebaluazioa emango bagenu. Erratzen baldin bagara ere, ze prozesuetan normala da erratzea, baina jakin behar dugu ze gauzetan aurreratzen goaz helburu horri begira eta zeinetan atzera egiten dugun, zuzendu ahal izateko lehenbailehen. Orduan, ibilbide horri bat behar dugu. Eta zeintzuk dira ibilbide horrek eduki behar dituen tresnak edo funtsezkoak diren osagaiak. Bat da borondatea. Euskal Herriaren herri izan nahi duena den borondate hori agerian utzi behar da. Eta parte bat gizartari dagokigu, eta beste parte bat alderdi politikoi dagokie. Bakoitzak bere esparruan. Eta argi dago hor tresna indartsu bat dagoela dela erabakitzeko eskubidea. Orduan, borondate hori azaldu behar dugu, batez be, egikaritu nahi dugulako erabakitzeko eskubide printzipio demokratiko bezalako aldarrikapen batean, baina bai borondate hori agertu behar da euskalduna garenak euskeraz hitz egiten, gure nekazaritzaren aldeko laguntzak ematen, eta kontzientzia hartu behar dugu, ze prozesuan gauden, eta gure borondatea adierazteko jendea jakin behar du zeintzu diren ikur horiek, eta gero
plazaratzeko gai izan behar dugu. Eta tresnak egon behar dira horretarako. Eta tresna nagusia estatugintza prozesu batean burujabetza da. Orduan, burujabetza kontzeptu hori, hau da, ni gai naiz erabakitzeko arlo honetan, eta noraino naiz gai erabakitzeko. Horregatik, burujabetzaren inguruan mailak egon daitezke, eta gu jakin beharko genuke diagnosi bat egitea komeniko litzateke. Esate baterako Euskal Autonomia Erkidegoak eta Nafarre foru erkideak baditu tresna batzuk estatuek dauzkatenak. Eta kontzertu ekonomikoa bat da. Kontua da, lehenengo identifikatu behar ditugula, tresna daukagula, eta gero tresna hori bideratu behar dugu helburu horretara. Orduan, guk esaten dugunean hezkuntza eta adibide oso konkretu bat ipiniko dut. Tresnak. Euskal Herriak errezago du prozesu independentista bat burutzea Kataluniak baino. Gaur egun, naiz eta gu oraindik ez garen hasi, ibilbide horriekin, ez da gogoetekin. Kataluniak horretan aurre hartu digu bai egia da, baina guk materialki errezagoa daukagu. Eta adibidea da, guk urtero ordaintzen diogu, bai Nafarroak eta bai Autonomia Erkidegoak, diru kopuru bat kupoaren bitartez. Guk bihar prozeso independentista formal bat abian jarriko bagenu, lortuko bagenu masa kritiko nahikoa referendum bat antolatzeko, eta gure alderdi politikoek jarriko balira xede horretan, guk ustearekin kupoa ordaintzen, harremanak apurtu egiten ditugu estatuarekin. Baina, jarraituko genuke, baliabide nahikoak izaten, gure osasuna ordaintzeko, gure hezkuntza ordaintzeko, gure ongizati politikak ordaintzeko. Azkenean, gure lotura praktikoa estatuarekin, Kataluniak baina askozaz txikiagoa da. Eta hori estatuak ere badaki. Eta Katalunian esate baterako daukaten arazo larriena da, independentzian alderrikapena eta gero, alderdiek erabaki behar dutela, herritarrek parkatu erabaki behar dute, zergak ordaindu behar dizkiotela Kataluniako ogasun sailari. Gure kasuan ez da hori gertatzen. Orduan, hor planteatzen ditugu urtetan, planteatu duguna, estatugintzaren prozesuan planteatu dira bi ideia, independentzia, alderdi formala, estatua izatea. Eta bestalde batetik autogobernua, PNVk erabili izan duen kontzeptu hori. Gaur egun, beste formulazio batzuk, ez? Zera, nola esaten dugun, bidean edo, estatu bidean edo, herri bidean edo, apurra planteatzen da. Bi kontzeptu bat da formala, estatua izatea. Eta estatu logika horretan, importantena da, Katalunia dagoen fase formal horretan, importantena da, lortzea nazioarteko ezagutza estatu bat izateko eta nazio batuan jezartzeko. Horrek eskatzen du prozeduran jarraitu behar direla nazioarteko estandarrak. Orduan, ibilbide horrek markatzen ditu behar batzuk, gogoeta batzuk eta tresna batzuk. Independentzia materialak ordea dauka Euskal Herriko kohesioa du helburu, hau da, independentistak lortzea, erabakitzeko esparruan sakontzea. Eta Euskal Herriaren kasuan, independentzia materiala urratsak eginta ditugunez, aukera ematen digu independentzia formalaren erritmoak kontrolatzeko. Independentzia formalak, estatu izatea ez dago bakarrik gure esku. Nazioartea behar duzu, jezarri behar duzu azken finean nazio batuan, eta beraien ezagutza behar duzu. Independentzia materiala guk geure erabakiak hartzea esparruetan gure esku dago. Ikusi beharko da, momentu batzuetan egongo dira tentsio uneak estatuarekin, ordaintzen dut, ez dut ordaintzen, egon daitezke. Baina planifikatuta guk badugu nondik abiatu Euskal Estatugintza. Eta guk horregatik planteatzen liburu egin genuenean, uztartu nahi izan genituen bi alderdi horiek. Estatugintza prozesu batean, ibilbide horri batean, bi ikuspegi horiek uztartu behar dira. Batetik alderdi formala, estatua bihurtu nahi dugu eta horretarako zeintzu diren urratsak definitu behar dira, eta zeintzu diren ekimenak, eta gero ebaluatu egin behar da, zer eraman hauen, zer lagundu diren estatugintzan eta zeinek urratzek ez, baina aldi berean, aukera daukat, beste akordio batzu bitartez, soberania erabakitzeko ahalmena horretan sakontzea. Eta esatea, berlegea, ez aplikatzea, nik ordaintzen baitut irakasleak, ez dut aplikatuko. Eta hori hau apur bat
asto moduan esan da dago. Ze gauzak ezin dira planifikazio esaten dugunean, esan nahi dugu ritmoak eta planifikatu behar direla. Ez da ekintza bat egiten dugula improvisazio, askotan improvisazio gehiegi ikusten da, erabakiak hartzen direnean. Orduan, gure ustez, bi elementu horiek uztartu behar dire bilbide horrian, bi dinamika erabat desberdina dira, bi ritmo desberdina dira, eta lortu behar diren konplizidadeak eta desberdina dira. Eta azkenik bukatzeko, Euskal Estatugintzak eskatzen du jarrera bat danon partetik. Eta da, auzolanak Euskal Herrian hain zuzenbide foralean hain errotuta dagoen tradizio horren baloreak martxan ipini behar ditugu. Lehen komentatzen egon gara nola, kuriosoa da Euskal Herrian hain ohitura, hain instituzio juridiko, hain indartsua izan da, auzolanarena, eta gainera ekonomian eta ikusten dituzu nola aipatzen da, balore kooperatiboak, nola landu behar duen, Koldo Zaratzagak egindako eta kooperatibetan bertan aplikatzen direnak, nola ez dagoen lege bat, Euskal Autonomia Erkidegoan edo Nafarroko Foru Erkidean, hori arautzen duena. Auzolana. Zer da auzolana? Nola egiten da? Ze berme ematen ditut? Eta instituzioen arteko gizartea eta alderdi politikoen esparruan non hasten da bat eta non bukatzen da. Nola elkarre elikatzen dugu. Eta bueno, hainba galdera daude, gaur ez dugu danak amaitu nahi eta besterik gabe. Hurbilpen bat besterik ez dugu nahi egin izan. Eskerrik asko. Mila esker Zelai, eta gainera badaukagu berri on bat zuretzako, zen Nafarroan aurkeztu da ja auzolanari buruz lege proposamen bat. Eta Jean-Pierre, zeta gu. Merci beaucoup et désolé de devoir faire mon intervention en français. Parler de la création d'un État basque vu d'Iparralde, c'est évidemment parler d'un problème dans un contexte spécifique, particulier, et je suis très heureux d'avoir été invité ici, je vais essayer de le faire un peu avec une triple casquette, de professeur de droit constitutionnel, Yon vous l'a dit, aussi un peu d'experts spécialistes d'autres processus de création des États, puisqu'il se trouve que j'ai travaillé pour le Conseil de l'Europe et aussi en Europe de l'Est au moment des indépendances, et que je suis professeur à l'université de Ramallah en Palestine, et je travaille sur ces questions-là aussi, et puis aussi un peu comme acteur, ce qui est une sorte d'autre casquette, parce que j'étais associé à la tentative qu'on a évoquée tout à l'heure de création d'une collectivité territoriale du côté nord, en Iparralde. Donc, c'est un peu avec ces trois idées-là que je voudrais essayer d'évoquer très rapidement ces problématiques, en essayant là encore de ne pas être ni trop académique ni trop long. Première chose que je voulais dire, au fond, c'est que si on parle de la création d'un État basque vu d'Iparralde et au-delà d'Iparralde vu de France, on va être confronté à deux grandes questions, à deux problèmes. Un problème juridique et constitutionnel, tout d'abord, et puis un problème plus politique ensuite, et je dirais d'autant plus politique qu'il concerne, à mon sens, spécifiquement le Pays basque au regard d'autres régions du territoire français. Problème juridique, pourquoi? Parce que le constitutionnaliste que je suis devrait très rapidement clore l'exposé en disant la création d'un État basque, ce n'est pas possible en application de la Constitution française, parce que la Constitution française, vous le savez, a une très longue tradition, je dirais, de centralisation, de jacobinisme. La France est un État unitaire dont les régions sont très loin d'avoir les compétences que peuvent connaître les communautés autonomes de ce côté de la frontière, et que notamment le territoire de la métropole, c'est-à-dire la France au sens européen du terme, est organisé autour de deux principes, le principe d'indivisibilité de la République et le principe d'intangibilité du territoire. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques juridiques, mais le principe d'indivisibilité de la République consiste à dire qu'il n'y a qu'une République, qu'un pouvoir, qu'une source de souveraineté sur le territoire de la métropole, ce qui a entraîné par exemple le Conseil constitutionnel, qui est l'équivalent du tribunal constitutionnel espagnol, le Conseil constitutionnel, à rendre deux décisions extrêmement symboliques, alors qui ne concernent pas directement le Pays basque, mais qui sont extrêmement proches de ces problématiques. La première, en 1991, le Parlement français avait créé une collectivité territoriale pour la Corse. Vous savez que la Corse, alors, c'est une île, mais c'est une île qui juridiquement est trop proche de la métropole pour être détachée de la métropole.
Et donc, le statut juridique de la Corse, c'est le statut de la métropole. Et donc, le Parlement français avait créé en 1991 une loi sur la collectivité corse en disant le peuple corse est une composante du peuple français. L'article 1 de la loi disait, grosso modo, il y a un peuple corse qui est une composante spécifique, culturelle et historique, à l'intérieur du peuple français. Le Conseil constitutionnel, en application des articles 1 et 2 de la Constitution, est venu dire non, c'est impossible, il n'y a pas de peuple corse, il n'y a en France, juridiquement, constitutionnellement, qu'un seul peuple, le peuple français. Deuxième décision qui va vous montrer aussi, je dirais, l'ancrage jacobin et institutionnel de la France. La France a tenté, plus ou moins, avec plus ou moins de sincérité, le gouvernement français a tenté, notamment en 1999, de ratifier l'instrument européen, la Convention européenne des langues régionales ou minoritaires. D'ailleurs, le fait qu'on l'appelle Convention régionale des langues régionales ou minoritaires est une spécialité française, puisque c'est la France qui a imposé le fait que, pour la signer, on parle de langue régionale, puisque le discours officiel et juridique français est de dire qu'il n'y a pas de minorité en France. Donc le gouvernement français signe la charte du Conseil de l'Europe et rentre dans le processus de ratification qui doit passer par le vote d'une loi. Et comme le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, n'était pas trop favorable au texte, contrairement au Premier ministre Lionel Jospin, on a saisi le tribunal constitutionnel, en l'occurrence le Conseil constitutionnel, qui a déclaré que la ratification était inconstitutionnelle parce qu'il ne pouvait pas y avoir sur le territoire de la République deux langues possédant un statut officiel dans l'administration. Or, la charte des langues régionales ou minoritaires se compose de plusieurs parties, des engagements, et la France en avait choisi 39, mais aussi 7 principes ou 8 principes obligatoires quand vous signez la charte, dont favoriser l'usage de la langue régionale, des langues régionales ou minoritaires dans l'espace privé, relation entre les citoyens et public avec l'administration. Le Conseil constitutionnel a estimé que ça revenait, c'était contraire à l'article 2 de la Constitution en disant le français est la langue de la République, mais ça revenait à donner des droits collectifs à ce que la charte appelle des groupes de locuteurs, de ceux qui maîtrisent le français, maîtrisent une langue régionale, et qu'il ne peut pas y avoir de droits collectifs au nom de l'unité du territoire et de la population. Donc je dirais qu'on pourrait s'arrêter là. Les dispositions constitutionnelles aujourd'hui, applicables sur le territoire de la métropole, interdisent, en tout cas légalement, toute voie de création d'un État qui serait basé sur la déclaration d'indépendance ou le rattachement d'une partie du territoire à un autre État indépendant. Toutefois, ce problème juridique est peut-être un tout petit peu plus compliqué ou un tout petit peu plus contrasté, parce que je vois, moi, 2 possibilités juridiques d'ouverture. Alors, c'est un peu du droit constitutionnel fiction, mais pas tant fictionnel que ça, pas tant imaginatif que ça. Le premier, c'est qu'à côté donc, des statuts de la métropole, il existe, vous le savez, la France est une très vieille puissance colonialiste, et donc nous possédons encore ça et là des territoires dits ultramarins, d'outre-mer, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, que ce soit dans l'océan Pacifique, que ce soit la Réunion, que ce soit la Martinique, etc., puis d'autres possessions. Et là, par contre, pour ces territoires-là, la Constitution prévoit une possibilité de séparation légale. Elle est organisée autour de l'article 53 de la Constitution, qui prévoit la possibilité d'un référendum pour toute cession de territoire. Alors non seulement c'est prévu, mais ça a déjà eu lieu. Ça a déjà eu lieu, un certain nombre de territoires français, je pense notamment à l'archipel des Comores, ont bénéficié d'un référendum d'indépendance, et d'ailleurs 3 îles sur les 4 des Comores, seule Mayotte a manifesté sa volonté de rester dans la République, sont restées. Donc c'est pas impossible. Et alors ce qui est d'ailleurs intéressant, et c'est peut-être là la deuxième piste d'évolution, c'est que non seulement le droit français le réserve pour une catégorie de territoires d'outre-mer, donc on pourrait très bien imaginer de dire, puisque c'est possible ici, pourquoi pas imaginer une révision constitutionnelle, mais surtout l'application de l'article 53, j'essaie de ne pas être trop technique, mais l'application de l'article 53 a été faite de manière à ce qu'il s'étende de plus en plus. Initialement, il était prévu pour ce qu'on appelle en France les territoires d'outre-mer, qu'on séparait des départements d'outre-mer. Bon, les territoires d'outre-mer étant des territoires, on va dire, plus éloignés historiquement et politiquement de la métropole. Donc c'était possible pour les territoires. Puis le Conseil constitutionnel a estimé qu'en 1975, c'était possible pour aussi les départements et grosso modo tous les territoires, non pas au sens juridique, mais au sens technique du terme. Donc toute l'outre-mer peut très bien
bénéficier de cette possibilité de référendum. D'ailleurs, le constituant français, le juge constitutionnel a été assez habile pour dire que si on n'appliquait pas l'article 53, on pouvait se référer à un autre article de la Constitution, l'alinéa 2 du préambule sur l'adhésion des peuples à la communauté française. Et puis, grosso modo, on a bien vu au fond que c'est fabriquer un droit constitutionnel de la sécession en France dont les limites, même si elles sont toujours basées sur l'outre-mer, sur la séparation avec la métropole, étaient assez élastiques, puisqu'on l'a appliqué à des départements, alors certes outre-mer, mais les départements d'Algérie étaient des départements, on a voulu leur donner l'indépendance dans les conditions que vous savez en 62, donc on a trouvé une solution juridique. Et puis je dirais, et c'est le point peut-être qui rend les choses le plus positives, c'est qu'au fond, la France peut faire preuve, quand elle le désire, je parle du gouvernement français, les institutions françaises, d'une certaine élasticité constitutionnelle, en tout cas d'une certaine forme de dialogue constitutionnel. L'exemple que je voudrais rapidement citer pour illustrer cette possibilité, c'est la Nouvelle-Calédonie. Alors, vous savez que la Nouvelle-Calédonie est une ancienne colonie française qui date début du 19e siècle, qu'elle a connu une colonisation forte. C'est peut-être une des rares colonies avec l'Algérie qu'on peut qualifier de colonie de peuplement, d'ailleurs dans lequel la part de population métropolitaine a été importante, notamment par le biais de déportation. Il s'est avéré une société très inégalitaire, avec une revendication d'indépendance, d'abord d'existence des populations autochtones des Kanaks par le biais de la citoyenneté et de la nationalité, puis progressivement, dans la fin des années 80 notamment, par la revendication, la création d'un mouvement indépendantiste, le FLNKS. Et il y a eu une situation très clairement insurrectionnelle en Nouvelle-Calédonie entre 1985 et 1988, avec des affrontements extrêmement violents. À la suite de ces affrontements, suite à l'élection de François Mitterrand, son deuxième mandat, et surtout la nomination de Michel Rocard comme Premier ministre, la France a en quelque sorte changé son fusil d'épaule, si vous me permettez cette expression. Elle a décidé de rentrer dans une phase de négociation, a été mise en place une procédure de négociation qui a abouti en 1988 à la signature des accords de Matignon, puis en 1998 à celle des accords de Nouméa, qui a mis en place un système totalement dérogatoire avec la philosophie générale du système français, puisque la Nouvelle-Calédonie, le ressort de l'accord de 88 et de 98, ça a d'ailleurs été ratifié par référendum sur l'ensemble de la métropole en 88. La Nouvelle-Calédonie est aujourd'hui j'aurais du mal à le qualifier, une région ou une collectivité territoriale à statut extrêmement particulier, bénéficiant d'une autonomie, mais au sens, je dirais presque, au sens de la communauté autonome, puisqu'elle a un pouvoir législatif partagé avec la métropole. C'est la seule entité territoriale dans la République française qui a le droit de le faire. Elle a des lois qui sont indépendantes du Parlement français. Il est prévu des transferts de souveraineté extrêmement réguliers entre 1998 et 2014. Tous les 4 ans, tous les 5 ans, on va transférer un bloc de compétences extrêmement fortes. Et en 2014, il est prévu la tenue d'un référendum sur le transfert de la dernière tranche de souveraineté. Mais en fait, c'est un référendum d'autodétermination. Et il est même prévu dans la loi que si le référendum est négatif, on devra le recommencer pour être vraiment certain de la réponse. Donc, la République a été capable, avec la Nouvelle-Calédonie, de déroger à presque toutes ces règles. L'unité du pouvoir normatif, il y a aujourd'hui 2 législateurs en France quand il s'agit de la Nouvelle-Calédonie. La citoyenneté, il y a une citoyenneté calédonienne parallèlement à la citoyenneté française, le statut évidemment de la langue, les transferts de souveraineté, etc., etc. Et même la possibilité pour les institutions néo-calédoniennes d'entretenir un certain nombre de relations internationales avec des organisations internationales, ce qui est strictement interdit par le droit français. Donc le droit français est capable de bouger quand il s'agit de le faire, quand on veut le faire, d'où le fait que la question, au fond, qu'on soulève de la création d'un État basque n'est pas que juridique, même si le juridique est très important, parce que pour le moment, le blocage constitutionnel est fort. Je ne voudrais pas que vous déduisiez de ce que je viens de dire que la voie est ouverte à la réforme, mais le blocage, il est surtout politique. Alors, parler du blocage politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, au fond, et je vais partir de l'exemple de la tentative de création de la collectivité territoriale telle que nous venons de la vivre en Iparraldé. Vous savez qu'en Iparraldé, donc, depuis à peu près 2 ou 3 ans, s'est mis en place une structure de réflexion au sein des institutions existantes, le Conseil des élus et le Conseil du développement. Je reviendrai éventuellement sur ces institutions dans le débat si vous le désirez, sur la possibilité d'une évolution juridique du territoire du Pays basque. Aujourd'hui, le Pays basque, l'Iparraldé, n'est rien institutionnellement. Ce n'est pas un département, c'est un pays au sens de la loi Voynet, ce qui n'est ni plus ni moins qu'une association
comme une association de pêcheurs ou de chasseurs. Juridiquement, c'est le même statut. Alors, il y a un contrat territorial avec l'État, il y a des institutions, mais qui sont des associations. Et donc, c'est mis en place un processus de réflexion pour savoir ce qu'on pourrait devenir, sachant que, et vous le savez évidemment bien mieux que moi, la revendication d'un territoire, d'un département est une vieille revendication qui date de 2 siècles et qui est régulièrement ramenée sur le devant de la scène. Met en place un processus, je ne reviens pas sur le processus, mais on aboutit à trouver une solution qui, juridiquement, ne soulève aucune difficulté. Il s'agissait de créer en lieu et place du pays une collectivité territoriale à statut particulier, comme la Corse, je vais revenir sur l'exemple Corse en conclusion s'il me reste un peu de temps, comme Paris, qui est une collectivité à statut particulier, comme Lyon je crois aussi, c'est-à-dire une collectivité qui est un département avec un peu plus de compétences, mais pas plus. La loi permet de le faire, la Constitution française permet de l'accepter, et il n'y avait strictement aucun problème de violation d'aucune disposition constitutionnelle que ce soit. Je dirais techniquement, les choses étaient extrêmement bien réglées. Le problème, c'est que ça n'a pas abouti, et ça n'a pas abouti de manière extrêmement radicale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est à se demander toujours, même si Battera mène effectivement un très gros travail, on en est à se demander toujours s'il y aura une collectivité territoriale au Pays Basque. En tout cas, la réponse aujourd'hui est non. Et même si on va maintenir le petit statut qui existait d'association et de pays. Les raisons de cet échec, elles sont purement politiques, puisque juridiquement, on avait trouvé la solution, et que la solution n'était pas très difficile à trouver, et qu'elle avait été validée par des universitaires. Les raisons de l'échec, si vous voulez, sont assez difficiles à analyser. Parce que, et on l'a rappelé, et je voudrais revenir un peu là-dessus, il y a eu au Pays Basque Nord, en Iparralde, un consensus politique extrêmement fort. Je me souviens que, puisque j'avais été fortement associé à ce processus, on avait organisé plusieurs manifestations dans lesquelles tous les grands élus, moi j'avais rencontré à titre d'expertise tous les acteurs politiques du Pays Basque Nord, tous les partis politiques, tous les présidents de communautés de communes, la plupart des maires importants des villes, tous les députés, tous les sénateurs, le député européen, et on a bien vu progressivement, notamment sous l'impact de ce qui se passait au Pays Basque Sud et de la déclaration d'Ayete qui a été très très importante, les choses apparaissaient possibles. Grosso modo, l'argument qui était régulièrement invoqué avant était de dire « nous sommes contre parce que, grosso modo, il y a de la violence au Sud », la fin de la violence auquel tous les acteurs politiques ont adhéré au Pays Basque Nord, a fait sauter ce verrou. Et donc tout le monde était à peu près d'accord, donc du Parti Socialiste à l'UMP, en passant par les centristes, les Abertzale évidemment, tout était bien ouvert, seul le préfet s'opposait, et puis une petite frange du Parti Socialiste local. Pour autant, ce consensus qui aurait dû nous porter, et c'est peut-être là que ça mérite d'être un peu réfléchi, me paraît avoir été un consensus fragile, pour rester poli, et si vous voulez exactement le fond de ma pensée, parfois un petit peu hypocrite. On s'en est rendu compte parce que, par exemple, quand on a voulu organiser un forum de la collectivité territoriale, ça a été plus difficile que d'organiser le forum pour la paix auquel certains et certaines ont participé dans cette salle, que nous avions organisé avec Bac et Bidéa et l'université et l'OCARI à la faculté au mois de décembre. On a bien vu que les représentants des partis politiques étaient là sans être vraiment là. Et puis on a vu que ça a éclaté très vite. Ça a éclaté très vite puisqu'il a suffi que le gouvernement fasse signe qu'il n'était pas favorable pour que les représentants, notamment du Parti Socialiste, présentent, avant même la manifestation demandant la création de la collectivité, présentent un amendement qui n'était pas la collectivité, qui était même exactement l'inverse. Et très vite, le consensus a éclaté, et on a bien vu que les choses n'étaient pas si faciles que ça, pas si simples que ça, et de ce point de vue-là, on peut se demander si la question institutionnelle, qui était d'ailleurs manipulée dans les deux sens, en disant mais on est d'accord parce que justement c'est républicain, parce que justement c'est conforme à la Constitution et que justement ça ne débouchera pas sur l'indépendance, le consensus serait certainement à retravailler, et finalement paradoxalement les acteurs les plus forts du consensus, ceux qui n'ont jamais douté, ceux qui n'ont jamais, on va dire, faibli, c'est d'une part évidemment les élus du Conseil des élus, les élus de terrain, notamment les présidents de communautés de communes et les maires. C'est aussi, évidemment, les Abertzale et notamment Battera, enfin autour des Abertzale, Battera, qui est une organisation plus large. C'est la Chambre de commerce d'industrie du Pays Basque, qui a toujours soutenu le projet, mais les partis politiques nationaux ont été beaucoup plus, j'allais dire reluctants, pour reprendre l'expression britannique, ont été beaucoup plus ambigus sur le choix. Parce que, à Paris, le rejet a été total.
À Paris, le rejet a été total. Il se trouve qu'on a été reçu par le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Le message était de dire, de toute manière, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Et 6 mois, 8 mois avant l'échec, on nous suggérait déjà d'aller vers des structures qui, par parenthèse, se sont révélées des structures proposées par un certain nombre de parlementaires socialistes à la fin du processus. Donc on a bien vu qu'il y avait ici une sorte de jeu politicien assez pervers sur cette question-là. C'est d'autant plus dommage que là encore, et c'est un paradoxe sur lequel je voudrais conclure, parce que si je ne m'abuse, il me reste 1 minute 30. 5. Parfait, alors je vais pouvoir conclure longuement. C'est d'autant plus paradoxal que la posture du gouvernement français, alors qui est extrêmement incarnée par, et je dirais même qui est extrêmement caricaturalisée par le ministre de l'Intérieur actuel, Manuel Valls, que ce soit vis-à-vis du Pays Basque ou vis-à-vis de comment dirais-je, de la question des Roms aujourd'hui, hein, notamment très opposé à la question d'un département basque, disant c'est du séparatisme ethnique. Il a fait monter au Parlement français des amendements, des contre-amendements proposés par d'autres parlementaires refusant la vision ethniciste de l'idée de créer un département basque. Le gouvernement français peut faire preuve, et fait preuve aujourd'hui, et sera certainement confronté aujourd'hui à une problématique plus complexe, puisque vous savez qu'il y a en France, dans la métropole, plutôt dans la métropole française, en tout cas dans la partie considérée comme n'étant pas d'outre-mer, un territoire qui s'appelle la Corse, qui a également des velléités souverainistes fortes, puisque les partis politiques favorables à une autonomie ou à une indépendance de la Corse obtiennent des scores politiques extrêmement honorables, plus de 30% à eux deux. La Corse, alors, elle a toujours été un peu mieux traitée, car elle a toujours eu des institutions propres. Elle a été une région, un département, 2 départements ensuite. Vous savez que c'est une île, hein, et depuis 1991, elle est une collectivité territoriale à statut particulier, c'est-à-dire une collectivité qui bénéficie d'un certain nombre d'aménagements. Pas fatalement plus de droits, mais qui peut combiner régions, départements, etc., etc. Et ce statut particulier a été renforcé en 2002 par des compétences importantes, notamment en matière linguistique. On a créé un conseil économique et culturel de Corse, hein, qui a une importance forte sur la question linguistique, mais aussi dans le domaine de la codécision, puisque les mesures nationales qui concernent la Corse doivent avoir un avis des institutions corses préalablement être adoptées en France. Donc il y a un statut un peu fort, même si en 2003, les électeurs corses ont refusé d'obtenir un statut d'autonomie. Alors ça a été un peu ambigu comme demande et comme référendum, mais bon. Aujourd'hui, il y a une assemblée territoriale de Corse, donc, au fond, la Corse est ce que le Pays Basque souhaitait devenir. Hein. La Corse est aujourd'hui ce que Iparralde souhaitait devenir, et donc la preuve que c'est possible dans la République. Et cette assemblée territoriale, dans laquelle les partis souverainistes ne sont pas majoritaires absolument, hein, même s'ils ont un poids très important, cette assemblée territoriale vient de s'engager dans une démarche extrêmement intéressante, puisque d'une part, elle a fait comme le Pays Basque. Elle a demandé à des universitaires de réfléchir sur l'avenir des institutions, hein, comme on avait fait nous sur le Pays Basque, en disant voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on souhaiterait faire, et donc quelle solution juridique pour pouvoir faire ce qu'on souhaiterait. Et à la suite du rapport qui vient d'être présenté, l'Assemblée territoriale vient de voter 2 mesures parfaitement inconstitutionnelles. Des mesures, on pourrait presque penser des mesures de confrontation, même si c'est certainement un peu plus compliqué que ça, puisque au mois d'avril 2013, l'Assemblée territoriale a voté le principe de la co-officialité du corse et du français sur l'ensemble du territoire, relations privées et relations avec l'administration. C'est absolument inconstitutionnel. Mais il est fort à noter que ça a été obtenu par une majorité, somme toute, pas très importante, hein, une 40aine de voix sur 70, les chiffres ne sont pas fatalement exacts, mais la proportion est à peu près celle-là. Mais par contre, personne n'a voté contre. Il y a beaucoup d'hommes politiques corses qui n'étaient pas favorables, mais qui s'y sont abstenus parce que, au nom d'une certaine forme de consensus obtenu autour de la question. Et puis, très récemment, cette semaine, au mois de septembre, l'Assemblée territoriale vient de voter le principe, vient de demander au gouvernement français de réviser la Constitution nationale en demandant d'intégrer un article, 75-5 me semble-t-il, mais peu importe les chiffres, un article qui donnerait à la Corse un statut constitutionnel dérogatoire. C'est-à-dire qu'on donnerait à la Corse un statut constitutionnel dérogatoire comme on a donné à la Nouvelle-Calédonie
en 2002 un statut constitutionnel dérogatoire, parce que finalement, Nouvelle-Calédonie, à force de faire des entorses avec la légalité, on a régularisé tout ça par le vote d'une révision constitutionnelle. Et là, en Corse, les parlementaires corses viennent de dire, ben voilà, créer un régime juridique particulier qui nous permettra l'autonomie législative, et le contrôle du foncier, éventuellement le contrôle de l'accession à la propriété, en réservant un certain nombre de propriétés pour les natifs de Corse, et évidemment la co-officialité linguistique. Et on va voir. Et on va voir quelle va être la réponse du gouvernement français. Initialement, alors ce qui est intéressant, c'est que les universitaires qui ont fait ce rapport sont des universitaires généralement, enfin pas généralement, ils sont membres du Parti socialiste. Donc c'est des universitaires que l'EPS ne peut pas récuser. Il s'agissait notamment de Guy Carcassonne, qui est décédé récemment, mais qui était un très grand, qui était le conseiller juridique de Michel Rocard. Et Claude Barthelone, président de l'Assemblée nationale, a dit ce vote de la Corse, ce rapport qui demande la constitutionnalisation de la Corse, il est intéressant. Il y a sûrement des choses à faire dedans. Le président de la République va se rendre en Corse très rapidement, non pas pour ça, mais évidemment, il va être amené à parler de cette question. Et il y a fort à penser que les Corses obtiendront certainement des avancées assez symboliques et assez importantes. Et alors, il faut voir dans ces avancées importantes, peut-être, à la fois, je dirais, une sorte de dépit par rapport au Pays Basque, puisque la Corse obtiendra beaucoup plus que le Pays Basque, sans qu'il y ait de raison objective à cela, autre que des régions peut-être géopolitique, j'ai bien noté, géopolitique et de relations du ministre de l'Intérieur avec l'Espagne. Et là, cette semaine actuelle n'est peut-être pas très, très favorable à ces questions-là. Mais en revanche, au-delà de cette frustration, donnera aussi une possibilité d'espoir. C'est-à-dire que si la Corse obtient ce qu'elle veut, le blocage juridique que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée que l'indépendance, c'est possible que sur les territoires d'outre-mer, est en train de céder. Donc on voit bien d'un côté une évolution globale du droit français et de la pensée politique française pour accorder de plus en plus d'autonomie, y compris des autonomies un peu territoriales, à des territoires qui ne sont plus exclusivement des anciennes colonies au sens propre du terme, mais aussi des territoires depuis très longtemps dans la métropole et dans le territoire métropolitain. Et de l'autre côté, le maintien politiquement d'un blocage vis-à-vis du Pays Basque, blocage national des grands partis, mais aussi ce blocage national des grands partis a eu des conséquences très fortes sur la recherche du consensus et sur la sincérité du consensus telle qu'elle a été appliquée. Voilà les quelques pistes que je voulais évoquer avec vous et sans vouloir dépasser plus longtemps, merci de votre attention. Mila esker, Jean-Pierre. Orain galderetako tartea zabalduko dugu, nahi duenak altza dezala eskua eta mikroa hurbilduko diote. Mila esker. Bai, mikroa mesedez. Arratsaldeon, Antxon Lafon. Primero, Zelay, habría que escucharte todas las semanas, porque eres una fuente de optimismo y espero que se realice. Estoy seguro que se realizarán, pero como eres joven, hay tiempo, ¿no? Para la soberanía, el motor de la soberanía es el pueblo. Y los partidos políticos, todos, ya me perdonarán, con más o menos intensidad son el freno. ¿Por qué? Porque creen que se puede llegar a algo con la negociación y en la negociación acabas perdiendo plumas y ya no sabes qué eres. Si eres un pollo, si eres un faisán, si eres un ruiseñor, no sabes. Así que si el pueblo no se moviliza, y se puede movilizar de muchas maneras, en el momento del voto, por ejemplo, mientras tengamos una abstención que creo que es del 36%, el pueblo todavía no se interesa a eso. Y sin interés del pueblo no habrá soberanía, lo que quiere decir que vamos a buscar el interés del pueblo para que haya soberanía. Bueno, has citado una serie de temas que iban en ese sentido del optimismo y danos una conferencia todas las semanas porque nos hace falta ese tipo de conferencias.
Permíteme que me dirija a Jean-Pierre Macias. Convendría decir que existe ya algo, no el departamento Pays Basque, que era la proposición, creo que era 54 de Mitterrand, ¿no? Existe ya algo que tiene una personalidad jurídica y que es estatuto público o semipúblico. Es la Cámara de Comercio, que comprende los 3 territorios desde que alguien un día luchó para que Suberoa entrara en la Cámara de Comercio de Bayona, y lo consiguió. Y creo que el movimiento Abertzale de Iparralde no ha utilizado esa baza. No ha utilizado por razones que son más de tipo de revista facilona que de reflexión. Porque teniendo una herramienta que cubría ya los 3 territorios, se hubiese podido hablar en nombre del Departamento Vasco y hacer avanzar, sobre todo que en la Cámara de Comercio durante bastante tiempo ha habido personas totalmente favorables incluso a una independencia de Iparralde, lo que les ha costado algunas cosas, pero por lo que me han dicho, bastante agradables, ¿eh? Bien, entonces, cuando Jean-Pierre dice qué es lo que ha pasado y cómo el Estado francés se las apaña, el Estado francés, tuve ocasión de decirlo, tienen una fuerza extraordinaria, que es la administración. La Escuela Nacional de Administración genera pequeños monstruos y es dificilísimo pasar por encima, ya que constituyen murallas de protección de los políticos, que se refieren a la administración, dice eso. Y en ese grupo que había, no dudes en cortarme, si soy demasiado largo, en ese grupo que había y que pensaba, sobre todo los de derechas, vamos a decir, que podía haber una territorialidad, se veían algunos que conocemos perfectamente, que siempre han dicho: yo defiendo la fuerza de la lengua vasca, y venían de París diciendo sí, pero me han dicho que no es constitucional. Y sabían muy bien desde el principio. Y ha sido una defensa hipócrita. Yo cuando he visto los grupos que estaban ahí dentro, me acuerdo con un profesor de universidad aquí que le dijo: no se obtendrá nada. Nada. Ahora, esas salidas que has dado me parece muy interesantes. Si pensáis bien que son Córcega, que son Nueva Caledonia, ¿resultado de qué? Yo no digo que hay que justificarlo, ¿eh? Resultado de acciones violentas. Pacíficamente, Argelia, igual. Pacíficamente, nadie ha obtenido su soberanía. Nadie. En ningún país del mundo, yo creo incluso. Es más, después de Nueva Caledonia y de Córcega, sabes muy bien que uno de los puntos frágiles que va a haber es el de Guadalupe. En Guadalupe también hay un sentimiento muy separatista, y desde hace mucho tiempo. Así que, como existe esa administración astuta, la administración sabe muy bien cuál es la relación de fuerzas y se inclina hacia el que va a tener más fuerza. Y eso lo saben hacer muy bien. Por eso yo creo que con esa manera de actuar en Iparralde, me acuerdo cuando a un momento dado le decía a un personaje de Iparralde: sí, pero movilizaros más, y no de forma violenta, pero de forma un poco dura. Y me decía: es que somos muy respetuosos de la autoridad. Una Abertzale. Y le decía: pero te das cuenta que la autoridad en ese caso es adversario. Sí, pero somos respetuosos. Y una banalidad, ¿qué pasa en Francia? Que en todos los pueblos de Francia, y acabo, está tranquilo, existe el monumento de los muertos de la guerra de 14.
Y entonces mucha gente ve sus nombres en los pueblos y dicen, soy vasco, sí, pero tal abuelo, el padre, falleció en una guerra y ponen mort pour la France. Así que vuelve otra vez Zelay a menudo para darnos optimismo, porque la situación actual no sé si es muy optimista, y cuando dices que Madrid considerará que hay un pueblo vasco, sí, pero un pueblo desunido, que utiliza incluso las basuras para desunirnos. Mila esker, Antxon, beste galderaren bat. Bueno. Ez nune hitz egin behar, baina Antxonek jarri nau gaia nahiko. Creo que Antxon de historia poco, porque la mayoría de las naciones que han nacido en los últimos años no han sido por la violencia. Y que no conozcas ningún caso como el de la India, por ejemplo, que se consiguió la soberanía, me parece que decir muy rotundo, decir que no. Bai, pegatuan daukat, baina ez dakit entzuten da. Hablaremos, Antxon. No, pero yo no quería ir por ahí, nahi nu pixka Mario jundan hildotik, eta esaten nahi da, bueno, iparraldean, eta, bueno, Jean-Pierre komentatu du zerbait ere, baina usten dut, beti aukera hori daukagunean erabakitzeko eguneroko jarrerak edo erabakiak hor dago, datorren igandean adibidez, edo kilometroakera goaz Tolosara, edo Baionara goaz beste alternatiba batzuk jartzen aldeko egitasmoara joateko, ez? Horako usten dute, azkeneko urteetan kontra egon gerala hainbat aldian, eta baita ere hor sartu gaituzte, ez? Eta adibide bada herriraren kontra egindan operazioa, ez? Eta beti hor harrapatuta gaude, represioaren kontra eta bar. Eta eraikitzeko aukerak gutxitan jartzen ditugu martxan, zeraiek esan duen bezala, eta hola, bueno, huerten aurrean, edo horra beti kontra gaude, baina ez zer alde, ez? Eta usten dut, datorren igandean Baionan dagoena, alternatiba eguna, usten dut aukera ematen dula, ez? Mila esker, Sabino. Nirea galdera. Estatuaren eta nazioaren arteko dialektika hori nola gertatzen den. Kontestuen arabera, esan nahi dut, nazio eraikuntza askotakoa izan liteke. Ekonomikoa gaur egun behar bada Eskoziakoa izan daiteke nazionalismo ekonomiko bat, eta Kataluniakoa ez dakigu behar hor ere badirudi faktore ekonomikoak eragin handia izan duela oraingo leherketa honetan. Euskal Herrian historian oinarritutako nazionalismo bat ere aipatzen da, nazionalismo linguistiko kultural bat ere askotan aipatzen da. Orduan jakin nahi nuke nazionalismo mota horiek estatuaren eraikuntzan nola eraikiten duten. Zeren pensatzen dut, batzuk eraginkorragoak direla beste baino, batzuk antzuagoak, besteak emankorragoak, eta gure egoera soziolinguistikoa eta gainerakoa, gure egoera nazionala, zentzu zabalean hartutaz, zein den ikusita, jakin orduan galdetu nahi nizuke, nazionalismo edo nazio eraikuntza forma horiek nola eraikiten duten estatuaren eraikuntzan. Ez dakit ulertu diazun. Bai. Horra hasieran aipatu ditudan hiru ideia horiek, herrigintza edo demosgintza, naziogintza eta estatugintza, hirurak batera lotuta daude. Egia da gaur egungo munduan estatugintza azkenean tresna juridikoak eta politikoak erabakiak hartzeko tresna instituzionalak edukitzea lotuta dagola derrigor herrigintzarekin, demos batekin edo sujeto politiko batekin.
Kontua da, sujeto politiko hori osatzeko argudioak, elementuak, diskursoak, planteamenduak asko izan daitezkela, eta herria eta herri sentimendu hori sendotzeko eta ahalik eta zabalena izateko ideala izango litzakela diskurso hori guztiak artikulatzea. Artikulatzea eta osatzea herri hortan nolabait hegemonikoa izateko herria ulertzeko modu bat. Euskal Herrian, neurri handi batean, Euskal Herria ulertzeko modu hegemoniko bat badago azken hamarkadotan. Eta hor artekatzen eta lotzen dian diskursuak, dia alde batetik historikoak, dia alde batetik linguistikoak edo hizkuntzarekin lotuta, identitate nazional historiko batekin lotuta, politika sozial batzuekin lotuta eta berdintasuna ulertzeko modu jakin batekin lotuta. Eta azkenean horrek osatzen du indar abertzale nagusien enbor ideologikoa. Neurri batean partekatu dezaketena. Ez segurunik bi familia bietan dauden muturrek partekatu dezaketena, baina bai enbor horrek partekatu dezaken diskurso moldaketa artekatua eta artikulatua. Nik uste ez dut uste kontrajarria daudenik. Nik uste kontrajarria daula hain zuzen ere bati ematea lehentasuna besteen kaltetan. Ematea lehentasuna, ez dakit, argudio historikoari hemen estatu nafar bat egontzan, eta hori berraskuratu behar dana, eta berdin du, jendeari galdetu ez galdetu, guk egin behar dugu, eta nolabait planteamendu demokratikoiek jendeari galdetzea eskatzen duen planteamendu demokratikoiek alboratzea. Gu izan ginelako, eta izan behar dugu. Hortaz, horrekin batera ere, bakarrik norri batean identitate nazional hizkuntzarekin edo kultura jakin batekin lotuta dagoen identitate nazional horri bakarrik ematea garrantzia ez, iaia monopolioa, horrek ere ez du ahalbidetzen segurunik behar dezun herrigintza zabal hori. Kontua da, ze punturaino orekatzen dituzun diskurso guztiak guk ikuspegi abertzale enbor horretatik defendatu nahi ditugun balioak mantendu daitezen eta garatu daitezen etorkizunean. Hortaz, euskararako zer da hobena, politika sozial eta berdintasunean noinateko politika sozial bateko zein dan honena, eta bar. Horregatik, askotan, eta hemen izen eta abizenekin ezagutzen ditugu gainera familiak batzuk eta besteak, joera handia daukagu esateko ez hau da erabili beharko diskursoak eta beste diskursoa eta beste guztiak alboratu behar dira, edo hau. Nik uste dut batez ere, herrigintza zabala eta benetan gure herrian hegemonikoa izan nahi baldin badugu, artekatu behar direla, lautu behar direla diskurso desberdinak. Eta nik badaukat proposamen bat, beste alderri batek izan dezake beste bat. Eta hor artikulatzen dira, hain zuzen ere, ikuspegi kultural, identitarioak, sozialak, eta bar. Beste batzuk agian, sozialei igual ez diete halako garrantzirik emango, baina hori da azkenean borroka politiko ideologikoa. Nolabait, eragile bakoitzak daukan artikulazio hori diskurso desberdinen artean gizarteratu egiten du eta eskaintza bat egiten du, besteekin lehian arituko dana. Horregatik, ezin dugu ahaztu ere gaur egungo kontestuak eskatzen dula edozein estatugintza oinarritzea printzipio demokratikoan. Printzipio demokratikoa azkenean oso modu sinplean esan da, islatzen da edo hauteskunde prozesu batean, edo konsulta, edo referendum batean. Eta hortarako gehiengoa berdituzu. Eta gehiengoa berdituzu lurralde esparru jakin batean. Eta gehiengo horiek eskuratzeko behar dituzu lotu diskurso desberdinak. Ezintzea bakar batekin joan. Horregatik, nik kasu honetan defendatuko nuke planteamendu pragmatiko bat, pragmatikotasun horrek noski ukatu gabe benetan zuk defendatu nahi dituzun diskurso eta planteamenduak arlo desberdinetan. Jakin da, esan bezala, tensioan daudela eta beti gongo diela lehiak planteamendu horien artean. Nik erantzun nahi nioke galdera horri ikuspegi juridiko batetik. Esan dugu, estatugintza ikuspegi juridikotik, gure helburua ikuspegi formal bat, esaten dugu, estatugintzak behar du ibilbide horri bat. Orduan, ibilbide horrek eraman behar gaitu estatu izatera, nazio artean aulki bat izatera. Orduan, hor, aipatzen genuen, estandar batzuk daude. Eta Kataluniak markatu du ibilbide horri urratsez urrats, eta urrats bakoitzak zilegi bihurtzen du ondorioa, emaitza. Eta abokatuk egiten duguna dosierrak prestatu. Ibilbide horretan, guk aurkeztu beharko digun nazioarteari zilegitasuna daukagula estatu izateko. Lehenengo zilegitasuna nazioartean hartzen dela demokratikoa. Beraz, beharko du politikoki, behar diren gehiengoak artikulatu,
Euskal Herritar gehiengoek aldeko botoa eman dezaten dena delako erreferendumean. Hori da apur bat Mariok aipatzen zuen logika, baina juridiko aldetik nik legelari ni izan beharko banintz, joan beharko nintzatekena Nazio Batura negoziatzera Euskal Herriak estatua izan nahi du, nik aurkeztuko nuke. Bueno, arrazoiak, demokratikoa, hemen daukazu erreferendunaren emaitzak. Gainera historikoa, ze estatua izan gara, eta Nafarroa konkistatu izan da, eta konkistatua legez kontrakoa da, eta emango genuke beste dosier potolo bat, argudioi guztiak garatuz. Eta horrez gainera esango genuke ez, eta gainera kulturala, eta genozidio bat izan da, eta aurkeztuko genuke Iñigo Urrutiak eta Irujok duela gitxi egin duten lan bat, esan ez Euskararen inguruan historikoki demostratzen dute lege testuetan nola genozidio kultural gertatu den. Eta aurkeztuko nuke ditudan argudio guztiak bakoitzak bere dosierrarekin. Orduan, gauza bada politikoki lortu behar ditugula independentistak, eta hor dago logika politikoak eta diskurtsoak eta tensioak eta ikuspegi demokratikoa gailendu egiten da. Eta bestalde hori da, ikuspegi ibilbide hori lantzen dugunean, argudio guztiak baliagarria dira. Eta ikusiko dugu, azkenean, epaimai baten aurrean aurkeztuko gara, eta esango diogu argudio hau guztiak ditugu. Zuek estatu izateko eskatzen dituzue baldintza hauek guk betezitu danak, saiatuko gara justifikatzen. Oso garritasun printzipio ikuspegi hori apur bat, ikuspegi juridikotik zentzua daukala esateko da. Beste galderaren bat? No únicamente para contestar. Hola. Sí, no únicamente para contestar a Sabino, que he debido de explicarme mal. Que conste que hay formas y formas de violencia. La violencia civil no armada ha dado buenos resultados en países como India, por ejemplo. Así que, por favor, Sabino, no tengas tendencia a amplificar lo que no he querido decir. Quizá es culpa mía porque no he sido bastante claro. Yo creo que de todas maneras, efectivamente, es por una acción. No he utilizado la palabra violencia. Te habrás dado cuenta que he utilizado la palabra duro. Quiero decir con eso de que... Espera, ahora dejo ya la contestación en lo que refiere a Sabino. Quiero decir que nuestro camino, para los que creemos en la necesidad de la soberanía, tendrá que ser un camino que sepamos que tiene que ser un camino duro. El pueblo está dispuesto a seguir ese camino duro porque no va a ser de rositas que vamos a obtener la soberanía, sobre todo de un país jacobino. Yo creo que habrá etapas diferentes, y también en un país que desde la generación del 27 no está dando pruebas de fuegos artificiales de cultura. Así que, pero el camino será duro, sigo diciendo duro, no digo violento. ¿Me he explicado? Si vous me permettez d'intervenir dans le débat à ce moment-là, pour rebondir sur ce que vous avez dit, à la fois peut-être sur la violence et aussi sur ce que vous avez dit sur Iparralde. En deux mots sur Iparralde, oui. Oui, il y a des institutions qui existent déjà. Il y a la Chambre de commerce et d'industrie, et qui a d'ailleurs été vraiment quelqu'un qui a beaucoup supporté le projet de collectivité territoriale. Il y a aussi la Chambre d'agriculture du Pays Basque, Euskal Herriko Laborantza Ganbara, qui s'est créée, qui a aussi marqué sa réalité. Et je crois que ça a peut-être été une des lacunes de la tentative d'Iparralde, c'est de faire quelque chose peut-être de
plus politique que sociologique, socio-économique, et d'autant qu'on avait des arguments socio-économiques forts, mais je dois dire quand même que quand il s'est agi de faire la coordination pour la collectivité territoriale, les politiques n'ont jamais entendu céder leur place. Et ils ont au contraire, et je dis les politiques, les représentants de certains partis politiques, ont véritablement pesé d'un poids certainement excessif, à la fois en se mettant en avant, et il n'était pas possible de ne pas les mettre en avant parce qu'ils le revendiquaient beaucoup, et puis également en essayant de montrer qu'au fond, tout ça était une procédure de négociation avec Paris. Enfin, il y avait des jeux assez troubles, et peut-être bien qu'il faut effectivement se poser la question de cette stratégie, parce que c'est vrai que, en tout cas, pour la France, ça ne serait pas la première fois que des partis politiques font semblant d'être pour ou disent qu'ils sont pour une mesure dont ils savent très bien qu'elle ne pourra pas juridiquement s'appliquer. Je pense par exemple que le peuple corse, la mention du peuple corse que j'ai évoquée tout à l'heure en 91, je ne suis pas certain que le Parti socialiste était intimement persuadé que ça pourrait continuer. Je pense qu'ils savaient très bien que le Conseil constitutionnel allait s'y opposer. Et régulièrement dans les campagnes électorales, notamment Ségolène Royal puis François Hollande, on dit qu'ils étaient pour la ratification de la charte des langues régionales ou minoritaires, sachant très bien que juridiquement, ils n'avaient pas les moyens de le faire. Et c'est une manière assez peu élégante et peut-être politiquement dangereuse que de reporter la faute sur les autres, enfin de créer une frustration, parce que je crois que c'est problématique, parce que non seulement, évidemment, on perd la confiance dans les élus, mais on perd la confiance dans la légalité et dans les voies juridiques possibles. Ça, c'est plus compliqué. Quand on a la sensation que ce sont les juges, que ce sont le droit, que finalement la démocratie se retourne contre vous, vous êtes tenté parfois d'avoir des postures, sinon antidémocratiques, mais plus radicales, de confrontation directe. Et de ce point de vue-là, et c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, les Corses ont vraiment une posture en ce moment extrêmement claire. Moi, j'ai beaucoup discuté avec Jean-Guy Talamoni ou avec Simeoni, les deux leaders nationalistes corses aujourd'hui. C'est toujours, en utilisant la légalité, placer l'État devant ses contradictions. Vous nous demandez de, nous faisons, et maintenant, pourquoi dites-vous non ? Nous vous plaçons devant vos contradictions. Et il faut gérer politiquement ces contradictions, mais j'allais dire ça peut-être marcher en Corse. Pour l'instant, ça ne marche pas au Pays Basque. Ça ne marche pas au Pays Basque, puisque le Pays Basque était de dire, c'était vous pouvez le faire juridiquement, ça ne présente aucun risque, le gouvernement français l'a refusé. Sur la violence, alors sur la violence, je ne vais évidemment pas intervenir et arbitrer entre les deux débats, entre les deux postures. Effectivement, d'un point de vue comparatiste, les dernières grandes vagues d'indépendance sont des indépendances non violentes. Notamment en Europe de l'Est, où toutes les mesures, et vraiment en Europe de l'Est, on a utilisé la voie, dans l'ex-URSS notamment, la voie de mettre les adversaires devant leurs contradictions. Les Lituaniens ont fait en 87 et les Estoniens des déclarations de souveraineté. Le Parlement estonien ou lituanien a dit « nous revendiquons la souveraineté de la République », sachant très bien que Moscou allait s'y opposer. Alors même que c'était dans la Constitution soviétique. Article 76 de la Constitution de 1977, les républiques fédérées sont des républiques souveraines. Donc réclamer la souveraineté, c'était une manière de mettre les soviétiques devant leurs contradictions, même si souveraineté ne voulait pas dire grand-chose. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est vrai que la non-violence et cette espèce d'utilisation jusqu'au bout du droit, que d'ailleurs les dissidents soviétiques avaient utilisé aussi, est certainement un processus qui aujourd'hui a contribué puissamment à l'émergence d'indépendance, et d'indépendance qu'aujourd'hui personne ne remettra en cause. Je pense aux Pays-Baltes, je pense globalement toute l'ex-URSS, même si les choses sont un peu plus compliquées pour d'autres pays, puisqu'il y a vraiment deux vagues, etc., etc. Et au contraire, la violence, je pense par exemple à la Yougoslavie, n'a pas véritablement servi les projets. En même temps, je crois qu'effectivement, à un certain moment, la voie du consensus peut se retrouver un piège. Alors, peut être dangereuse. Deux exemples qu'il ne faut peut-être pas trop extrapoler. Le premier, Iparralde. La question s'est posée, et un des arguments a été de dire tout au long de la campagne, notamment au préfet, vous parliez de l'ENA, le préfet a été très opposé au processus, de dire mais faites attention, parce que si vous ne donnez pas suite à la revendication, vous allez ruiner non seulement ce qui s'est passé, mais tout ce qui s'est fait auparavant. Les gens ne croiront plus, ne participeront plus à des institutions de transition, à des institutions intermédiaires, parce que la transition, ça a une fin, ça a un début, ça a une fin, et qu'une transition qui n'avance pas, à un moment, elle s'effondre, elle est inutile. Et on disait, grosso modo, puisqu'on n'aura pas de département, il n'y aura plus de contrat avec l'État, il n'y aura plus de négociations, il n'y aura plus de conseil des élus, on reviendra à la situation antérieure qui n'était pas viable.
les acteurs politiques n'ont pas voulu aller dans cette radicalité-là, et à mon sens, c'est une erreur. Parce que l'État s'en sort à bon compte. Et puis le deuxième constat que je voudrais faire, qui est un constat extrêmement amer de la culture politique française, c'est le constat que finalement les deux régions que j'ai évoquées, les deux exemples plutôt favorables, la Nouvelle-Calédonie et la Corse, sont clairement la résultante de la violence. Et notamment pour la Corse, l'exécution du préfet Erignac n'a finalement, c'est la première fois qu'en France, un préfet est tué par une organisation se revendiquant de l'indépendance. Alors, après, peu importe les conditions dans lesquelles ça a été fait et la culpabilité ou non de la personne qui a été condamnée, mais le gouvernement français, tout en condamnant la violence, et en parlant de voie répressive, a quand même intégré la violence dans ses facteurs de décision et a été beaucoup plus favorable. Et moi, je me souviens d'un ancien Premier ministre français, socialiste, me disant « c'est malheureux, mais peut-être que pour que ça bouge, il faudrait 2 ou 3 bombes de plus ». Alors évidemment, c'était plus ou moins une boutade, mais on voit bien le danger. Globalement, je pense que les processus non violents sont des processus qui ont abouti historiquement, et il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, mais une certaine forme de dureté, en tout cas pour ce qui est de la culture politique française, a parfois été plus efficace qu'une recherche permanente de consensus. Dureté qu'elle soit illégale et, à mon avis, à terme assez vite condamnable, mais aussi légale par le fait de placer systématiquement l'opposant devant ses contradictions et d'utiliser les lacunes du droit français ou les ouvertures du droit français pour dire, voilà, nous avons fait ce que vous nous demandiez, nous remplissons tous les critères, c'est légal, c'est voté par tout le monde, pourquoi dites-vous non? Ce non peut devenir intenable, mais c'est un non aussi à double vitesse avec la Corse et le Pays Basque aujourd'hui. Bueno, azkenengo galderaren bat. Labur ahal bada hizlariei eta egia esateko eskariarekin. Ea uste duzuen zuen bizitzan ikusiko duzuenik Euskal Herri independiente bat eta ikustekotan zen mugarekin izango ote dan estatu hori irudipena baldin baduzu. Eskerrik asko. Hirurentzako galdera, ezta? Hirurentzako, hiru hizlarientzako. Nik oso labur ikusiko dut, baina ez ditut denak batera ikusiko. Nik nahi bat adieraziko dut. Nik uste dut tarteko urrats bat egongo dela, tarteko urrats horretan hegoaldeko lau lurralde historikoak estatu izan gabe estatus moduko kontu bat, estatus bat lor dezakete, eta iparraldearekin instituzionalizazio prozesu bat konpartitu daiteke. Hori niretzat izango da urratsa estatu formalaren bideari ja heltzeko. Jean-Pierre. Moi, je voudrais faire une réponse en 2 temps. Effectivement, je pense que ça sera un processus asymétrique. Bon, j'ai évidemment aucune idée de savoir si on le verra ou pas. J'espère qu'on le verra, mais je ne suis pas certain. Mais je pense que ça sera effectivement un processus asymétrique, c'est-à-dire que tous les territoires n'accéderont pas au même statut en même temps, sachant d'ailleurs que cette asymétrie peut faire que justement un territoire qui prendra de l'avance peut servir de modèle, d'exemple et peut accélérer le processus pour les deux autres, mais qu'en même temps, peut-être qu'il y a un élément plus optimiste qu'on pourrait imaginer, c'est que l'absence totale de dialogue, si elle se maintenait des gouvernements espagnols et français sur ces questions, peut provoquer un certain nombre de choses et une accélération. Par exemple, moi je me souviens avoir travaillé quand j'étais à Moscou avec Mikhail Gorbatchev, et Gorbatchev m'a toujours dit, alors c'était après, bien après la chute de l'URSS, si on avait été capable de proposer des choses avant, on aurait gardé une dizaine d'États. Mais à force de leur dire non, on a fabriqué une espèce d'accélération et de radicalisation. Et donc peut-être que de ce point de vue-là, Manuel Valls est un principal facteur d'optimisme de la création d'un département ou d'un pays, d'un État basque indépendant. Jean-Pierre un peu une plaisanterie, quand même. Jean-Pierre esaten duen hildotik, polarizazio prozesuek erakusten dute, polarizazioa leku batzutan hasita, polarizazio prozesu horiek eragin izugarria daukatela inguruko lekuetan, baldin eta
kultura politiko konpartitu bat balin badago beste lurraldeetan. Ez erabat, baina konpartitzen balin bada neurri batean. Horregatik nik asimetriaren ideia hori eta polarizazioarekin lotuko nuke aldebakartasunarekin. Hor hiru ideia bilduta aldebakartasuna, polarizazioa eta asimetria, horiek abian jarrita, inok ez daki zein izan daiteken ibilbide horren amaiera. Eta hori ikusten ari gara momentu honetan ere Katalunian eta Paisos Katalanesekin. Mallorca, Menorca eta Balearekin. Ze punturaino aktibatzen dian eta pizten dian bestelako prozesu mobilizatzaile identitarioak hain zuzen ere ikusten dutenean Katalunian, eta kasu honetan Kataluniako lurralde mugatu horretan, polarizazio prozesu hori areagotu egin dela. Ekintza kolektiboa astatzen dugunean, hori leku guztietan ikusten da. Polarizazio behin hasita, muga nun dagoen, ez dago jakiterik. Horregatik nik ez dagoat inongo bildurri polarizazioa zure indar harremana ona den lekuetan hastea. Horri ez diot inongo beldurrik. Beste kontu bada, eta hor da nire kezka, ze punturaino konsensu logikatik polarizazio logikara pasatzeko une horren beharraz jakitun garen, ez garen, eta nola pasatu daiteken logika batetik bestera, batez ere hor tartean dagoen kontzeptu bat ondo kudeatuz, eta da irainarena. Ze konsensutik polarizazioa pasatzeko hor erdibidean dagoena da iraina. Eta irain hori, iraina eraiki egiten da. Objetiboki badago, baina eraiki egin behar da. Katalunian egin duten bezala, eta gurean ere arlo desberdinetan eta gai desberdinetan egin daitekena. Nik ez dakit iparraldean jaso duten irain hori, elkargoaren erantzuna eta gero, irain hori ze punturaino kudeatu daiteken, edo ez, edo nola, edo konsensutik polarizazioa pasatzeko aukera ematen duen ala ez. Segurunik han konsensua, Jean-Pierre esaten duen bezala, ahula da, fragila da orainik ere, ezta? Baina beste leku batzuetan, ez da infragila konsensu hori, edo askoz ere sendoagoa izan daiteke. Kontua da, askotan logika partidizatik haratago jakin behar dela irain hori kudeatzen, ezta? Eta behin polarizazioa hasita, nun amaitu daiteken prozesua ez dago esaterik. Horregatik nik esperantza badaukat inoiz ikusiko dutela. Noski baiet. Zelain Nikolasi. Esan duzu katalanak baino egoera hobean egon gintezkela. Egoera alegia kontzertu ekonomikoa dela eta ez dela, ekonomikoki estatuaren estruktura ekonomiko batzuk edo astapenak edo hasikinak bagenitu bezala. Eta zuk lehen aipatu duzu, prozesu hauek oso konplexua dira, eta konplexutasun horretan Katalunia hain zuzen ere. Eskumen ekonomikoiek ez edukitzagetik eta estatuarekiko dependentzia horren kontradizio hori lertu dela iruditzen zait, aurretik bazegoen Kataluniako nazio kultural bat badagoan, linguistikoa badago, kohesioa badago, eta iruditzen hain zuzen ere orain lertu dela nazio kultural horren gainean faktore ekonomikoa zertako kontradizio hori lertu delako. Zer nahi dut? Aldera zuzituzen ditugu. Hemen hain zuzen ere kontzertu ekonomikoa edo dena delako hori dela eta iruditzen aldu politika pragmatiko bat edo erren zabat egiten duela hemen alderdi politiko hegemonikoak, nazionalista batek, eta izuzen ere diferentzia horti datorkioa beste. Esan nahi dut? Zure logikan izuzen ere zera da. Badatu tresna batzuk, eskumen batzuk, eta batzuk hain zuzen ere formal horretarako. Baina kontua da, borondate batzuk aipatu duzu, borondate bat, kohesioa aipatu duzu, eta elementu horiek utxe egiten baldin badute, ezin dela burraso eman, esan nahi dut, estatu formalerako kohesioa, hemen beste batzuk esan duten bezala, herri mugimendua behar dugu, eta hemen herri mugimendu hori ez dago. Eta herri mugimendurako hain zuzen ere motivazioak, arrazoiak behar dira. Espainola ez izateko motivazioak behar dira. Eta espainola ez izateko motivazioak ez dira bakarrik ekonomikoak. Naiz eta faktore ekonomikoak orain badirudien lehertu dela, baina esan nahi dut, eta lehen hortaz horri buruz hitz egin nahi nuen, nik uste dut nazio kultural potente bat baldin badaukazu, gainerako horiek datozenean hor leherketa badagoela eta estadugintzarako baldintzak sortzen direla. Ez dakit ulertzen didazun. Alderantziz ikusten ditut hain zuzen ere.
Ni legelaria naz, eta eman izan nahi dudan ikuspegia legelari baten izan da. Zer nahi dut, zuk nahastu egiten dituzu bi ikuspegiak. Zer nahi dut, zure logika dapur bat Marioren ingurukoa. Ni naz hartu, nire hitzaldian, nola antolatu behar den aldeko borondatea. Aipatu dut, beharrezkoa dela. Artikulatu behar dut, baina ni zientzia politikotik ez dut egin azterketa. Azterketa egin nahi izan dut juridikotik ikuspegi baikor bat emateko. Zanez, guk, beste gauza bat da, alderdi politikoak, eta horregatik aipatzen nuen ebaluazioa beharra. Eta buru jabetzaren zehar lerrotasun hori. Guk baditugu tresna batzuk. Beste gauza bat da, eduki ditugula edo erabili ditugula estatu logikan kontra, edo estatu logikaren kontra. Eta Mario aipatzen duen egunero eraikitzen dugu estatua eta egunero deseraikitzen dugu. 30 urtetan, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan zer esanik ez dira politika publikoak ebaluatu. Eta hori, sistema demokratiko guztietan, kalitatezko sistema demokratikoan ebaluatu behar dira. Eta ebaluatzeko artean, irizpide bat izan beharko litzateke buru jabean edo erabakitzeko eskubidearen aldekoa direnen artean. Egin ditugun politika publiko horiek, erabili dugunan kontzertu ekonomikoa zertarako erabili dugu. Elite baten interesak babesteko edo egin dugu buru jabetzaren bidean urratz bat gehiago mandigulako. Nik esaten dudana da datu objektibo bat. Tresnak baditugu. Kataluniak baino tresnak gehiago ditugu. Beste gauza nola erabiltzen ditugu. Hori nahi izan dut apur bat adierazi. Iruditzen zaidalako kontzertu ekonomikoaren inguruan oso jende gitzik dakiela. Gainera, batzuk jakin nahi ez dutelako izan. Ez hori logika politiko batean ez ailako komeni. Baina jakitea nola funtzionatzen duen zu daukasun tresna bat nintzen funtsezkoa da, jakitea. Eta beste batzuk ez dute kontatu nahi izan, ze beraien ikuspegi ekonomikoa sustatzeko baino ez dutelako erabili. Eta hori oso ondo azaldu zuen Gebarak, duela urte bete edo, Euskal Telebistan antolatu zenean hitzaldi bat independentzian inguruan. Eta Gebarak esaten zuen, Emilio Gebarak esaten zuen. Kontzertu ekonomiko urtetan positiboa izan da Euskal Autonomia Erkidegoarentzat. Eta orduan, gai hori tabua zen. Ez dugu nahi honetaz hitz egin. Eta ez da horren inguruko informazioa eman. Oso gauza gitzi daude kontzertu ekonomikoa idatzita. Ikuspegi tributariotik asko dago, finantzieroa, hau da, zenolako harremanak ditugu estatuarekin akademikoki oso gauza gitzi. Orduan, hor nik uste dut ez ditugula, edozein prozesu konplexua denean, elementu guztiak eskuan eduki behar ditugu. Gero jakin behar ditugu erabiltzen, asmatuko dugu ez dugu asmatuko. Eta horretarako dago ebaluazioa. Hori da apur bat ikuspegi juridikotik, iruditzen zait, planteatu, niri dagokidana planteatza. Pixka bat, osatzearren galdera ez da zergatik Masek edo Oriol Junquerasek ez duten espainolak izan nahi. Horiek ez dira inoiz izango espainolak. Galdera da zergatik Pere Navarroren aitak ez duen espainola izan nahi gaur. Eta nola iritsi diran Katalunian horretara. Eta pixka bat, erabilita oso modan dagoen hitz bat, zoru etikoa ez esango, zoru identitarioa hor daukagu eta egia da. Baina zoru identitario hortik haratago jo behar da, benetan herrigintza eta esatugintzan pauso kualitatibo bat emateko Euskal Herrian. Kontua da, nola lortzen dezun, orain arte autu estatal nazionala oso argi ez daukan horrek, edo inkluso espainola, edo ez dakiz zer den horrek, ikustea Espainia oztopo badala, edo Frantzia oztopo badala, bere garapenarako. Garapen personal, sozial, ekonomiko, kultural eta guztietarako. Hori da nire ikuspegitik Kataluniarekin dagoen aldea, ezta? Zoru hori hor dago, argi dago, noski, baina hortik etzea inoiz pasako eguneko independentzia zalen kopurutan eguneko 22, 23, 24, 25, 30, gehiena jota 31-tik. Katalunian 31-tik 52 zergatik pasa dira. Zergatik pasa da ospitaleteko inguruko jende hori pentsatzea, hemen, eske Espainiarekin ez dago zer eginik, eta gure bizitza personalak ez dauka etorkizunik Espainian. Hor argi dago, bi elementu daude, eta bi nolabaiteko irain direla, eta irain horiek ondo kudeatu dituztela, bat ekonomikoa, eta bestea simbolikoa eta politikoa. Ze ibilbide egin zuten estatutarekin, eta Espainiak nora erabaki zuen estatut berri hori pikutara botatzea auzitegi konstituzional hortan zeuden 12 epaile horien bitartez. Irain horiek ondo landu dituzte, eta jendeak esan du ez, Kataluniak ez dauka etorkizunik herri bezala, nik personalki ez daukat etorkizunik herritar bezala Espainian barruan jarraituta.
Kontua da, Euskal Herrian zoru horretatik zein dan, behar dan pelotazo hori, edo zeren inguruan landu daiteken. Nik uste badaudera irainak non nahi pixkat jauzi kualitatibo hori lantzeko. Kasu honetan ezin dugu horren beste erabili ekonomikoa, hain zuzen ere kontzertu ekonomikoa dagoelako, eta horrek tresna batzuk ematen ditu. Baina ikusita, batez ere Espainiaren aldetik dagoen jarrera zenbait arlotan, eta lehen aipatzen nuen blokeo sistematikoa arlo guztietan, inboluzioa, rezentralizazioa, gure aliaturik aproposena momentuetan Espainiako sistema politikoa da, eta bere itxukeria. Uste dut bai, badagoela beste galderatxo labur bat, hor eta gero, amaituko dugu zure galderarekin, bale, Sabino? Muy corto, Sabino. Sabino. Oye, quisiera una observación. En general, digo en general, ya no sé si tengo que hablar en términos de historia, los pueblos que han pretendido a la soberanía y que no la han alcanzado, han acabado perdiendo las ventajas que tenían cuando pedían esa soberanía. Cuidado, que nuestra lucha tiene que ser continua por la soberanía, porque en cuanto demos un pasito para atrás, Madrid nos irá quitando regularmente las competencias que tenemos y acabaremos siendo fósiles, piezas de museo, y en las que habrá igual algún monumento en los pueblos que diga por los vivos en favor de la soberanía. En este momento, y eso lo estamos constatando todos los días, desde la reforma de la Constitución, en el artículo 135, que introduce la estabilidad presupuestaria, el Estado español ha puesto en marcha un proceso de recentralización que está escrito en los libros. Y está cometiendo la tercera LOAPA, está haciendo una reforma constitucional implícita, clarísimamente. Entonces, por eso muchas veces es necesario crear una conciencia de estas cuestiones, pues no sé por qué los vascos escribimos poco, tenemos poco audiencia, pero es necesario que la ciudadanía sepa que por mucho que no se haya cambiado la Constitución, formalmente la Constitución se está cambiando y cada vez tenemos menos capacidad de decisión y menos soberanía, y eso lo saben los que están gestionando todos los días las instituciones, lo ven claramente. Otra cosa es que no seamos capaces de hacer frente a esta situación, que es lo grave del tema. Independentzia da, dependentzia eza, bai? Eta eraikitze hortan, uste dut, 80% energetikoki independiente gera, 80%tik gora elikaduran independiente gera, osea, esaten nunean lehen, Baionara joan bar gerala, eraikin bar dugulako, ja, ezin dugu etxoin ez daki nora, eta noizko. Eta hortan, iparraldean, Ipar Euskal Herrian, eraikitzen ari dira. Euskal Herriko Lamorantza Ganbara, hor dago, Lurzaindia oraintxe bertan sortu dute, eta alde hontan oso atzean gaude, hori esan nahi nun bakarrik, bai? Amaitzeko eta Sabinoren azkenengo interbentzioa aprobetxatuz, iragarki nahi dizuet, bihar ospatuko dela, egingo dela azkenengo jardunaldia, azkeneko konferentzia, sektore estrategikoak burujabetza bidean, elikadura burujabetza eta burujabetza energetikoa, izango da 5:00 Arrupetzea Bilbon. Besterik gabe, eta eskertuz bai Mariori, Zelairi eta Jean-Pierri bere konferentzia, eta zuei, mila esker, zuen arretagatik, eta hurrengora arte, mila esker. Neko osagarria.